ne bothata felo e fela go ne motho mongwe ke mogotsi ya go ge o ka tšea beke o sa mmone goba o sa bolele le yena pelo ya gago e ya lakalela go ne motho mongwe ke moloko le motswalle wa geno ge o ka tšea nako o sa mmone o wa lakalela bathong wa tseba motho wa mosadi tseba gore o a ratwa motho wa mosadi tseba gore o a hlomphega motho wa mosadi tseba gore ba ba tsebang value ya gago jwale ka motho wa mosadi ba tla dula ba te kokobeditše go wena ka mehla ithate o le motho wa mosadi ditsopolwa di boletse tša re o te thute gore aowa ge o ekwa ba re motho la ke ka kapa a radio hlogo ya gago šetše e tere bana go o sa tsebe founu tša gago ka hlogo o šetše o di practice gore ga a tlo di kgopela o no mo fa tšona ka pele kgweding ya basadi banna re a leboga a gone molato ke la bone ngwanešo ke la bokae ka kapa la bobedi re fela pelo man ke fela pelo ya mokibelo ke birthday ya ka mokibelo ke a gola ka mokibelo jwale ke no bona šetše e swanetše e be mo kgauso gore ke re ge ke keteka kgwedi ya basadi ke keteke letšatši la ka la matswalo ka gare ga kgwedi ye ya basadi ga botse ge nke be go kgonagala ke be ke swantse ke kgobokantšhe basadi ba mo lefaseng ka moka ke ba tlatše mo e be nna monna ke nnoši ke re ge ke kgatha keiki ke ije le bona ba nnoši ya ke la bobedi a gone molato wa tseba re ka labedi le lengwe re ba le ngaka Moremi professor ka fa e leng ngaka ya borena ya setšo go tswa ka lefaseng la ga Matlala a Ramošebo kgauso le Letamo gomme rarolla mathata ka mo bagešo dilo di a loka batho ba hwetša bophelo batho ba yeletšega moroka malobanyana mo jwale ka ge o tseba gore nna re batho ba go sepela ngwanešo motho mongwe a re ka kapa re agile malapa a rena re agile maphelo a rena ka dikago tše re kwangele tša balli ka ba swanetše ba bonagale one batho bangwe go ba bona o kgona go kwešiša gore ga o noši and o kgona go kwešiša gore batho ba go rata ge o thabile le ge o wetše ke mathata jwale ga gone molato ngwanešo ke go tamile ke go amogetše babogediši ba wekowe ba tamiše le ba di-frequency ba tamiše le ba di-audio streaming ba tamiše ke leboga kudu go menagane prof ga ke go leboge Maubane madume ke ao ke dumediša malome ka kapa ke dumediša magoši ke dumediša baruti ba porofeta mangaka a setšo balatedi ba ba latelang radio ya gaborena ya motse community radio station ke dumediša ka mafarahlahleng kgole le kgausi mo le re bogetšego re leboga nako ya lena magagešo ye le tšerego ba ka mo be ba sa katana le taba ya gore le kgone go ka ba le rena fa ke therešo le golle go kaone ba kgonna go swane le malobeng re be re goga boima Maubane therešo ka ga Moremi re be re wele ka mahlong re be re wetše ke leru le leso fela batho ba ile ba tla ba dikhomotšo ba go tšwa kgole le kgausu ba tla ba ba le rena ba re thuša go tla go phutha mmamogolo wa rena mmamogolo a kgona go robala ka kgotso jwale ke leboga thata batho ba go tšwa kgole le kgausu ba ba ileng ba tla bao ba re tsebang ge ba kgonne go tla go re thuša modimo a ba fe mahlatse mahlogonono dimpho e se ka ba ga Moremi fela le mo gongwe ga go ne le mathata ba fele ba eya gomme ba thuša batho ke a leboga mmagorena a ke go tamiše motswadi aka o fihlile ke gona ka pitšeng tše kgolo ka fa ke nna ngaka Moremi ke malome ka kapa mama ke mang ke Gladys Tlou ke Gladys Tlou le tšwa kae gae motswadi le tswa lesehleng la Ntwane le tšwa ka kua lesehleng ka Ntwane ba ga Tlou sepela o nnoši ke sepela ke nnoši ba okay a gona molato o tla kgona go di bea o no nnoši ke tlo kgona ba alright
Malome Kakapashu ka mo moyagong e re leng ka go yona go na le mokgwa wa melao a re theeletseng then ka kgopelo re e latele. Malome Kakapa amogela ba ga tlou ke bao. aga ba ga tlo ra ba tamiša re a ba amogela maroka ka gare ga pitša tšeo di kgabakgaba go tharolong ya mathata ebile ke re go ba ga tlou ke re ka mo pitšeng tše kgolo ka mo ke ka radiong gomme radio ga e swane le jwaleng, radio ga e swane le sekolong sa mataese, radio ga e swane le dikarateng. Ge re bolela re hleka polelo ka fa difounu di ba silente ra apeša polelo gore dipolelo tša rena di seke tša lomela mahlapa ke seo se sa nyakegego. Re kgopela gape gore re seke bebe ra bitša maina a dingaka baporofeta le dikereke mo moyeng. Ge e ka ba mohlomongwe o ile wa tekgwetša o ile kerekeng a eno ba kereke tsoko, ge e ka ba o ile wa tekgwetša o ile ngakeng e no ba ngaka tsoko, ge e ka ba o ile wa tekgwetša o ile mo porofeteng kae e no ba mo porofeta tsoko. Go balwa le yena ngaka Moremi ge e ka ba mohlomongwe o ile wa tekgwetša o ile ka kwa ga Matlala Ramošebo o ile o nyaka thušo ngwanešo a eno ba ngaka Moremi gone jwale a eno ba ngaka tsoko gone jwale e tla ba ngaka Moremi ge re tswa ka mo diphapošeng kgašo ka fa. Se sengwe gape re kgopela gore kgaetšedi ya rena Gladys dula fase o thekge ditho o tle o re fe ditlaišego tša gago gabotse ka bokgwari le botswerere go tloga mathomong go fihla mafelelong o bolele dinnete fela gore o tlo o kgone go hwetša thušo ka lebaka la gore nnete e ya thuša, nnete e ya phološa le ge e le gore mohlomongwe ka nako ngwe o tla hwetša e segiša e kweša bohloko e fela mafelelong yona e swanetše e tšwelele ka gore ke yona e re inyakago. Mogala boa ga Moremi o titimile boroko gore a tle a tephe nako ya gore a kwe ditlaišego tša gago gore a tle a tsebe gore ga a tlo go thuša o tlo go thuša godimo ga eng. Jwale nnete fela dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa di botšišwago ka gona. Ngwanešo a gone molato sa mafelelo dilo tšeo di bonang mo ke dikhamera tše ngwanešo go ntwa le ge o šetše o le mowe ba šetše ba go bone ba bang ba ga tlou ba še ba founelane ba raga a šue o ile o re segiša ka batho a šue o ile o re tlo ntlolla mara ditlaišegong tša gago tša bophelo go se ne motho a nyakileng go tseba selo ka tšona mara le kgone le ge o le mo ba tlo nyaka gore no mohlomongwe nkebe o tlile go rena nkebe re dirile 1 2 3 4 ke pentše ke bolantongwe ke re ge ngwaneno a tlaišega o mmona a le mola gore ngwanešo o a tlaišega. Jwale ge e ka ba ka nnete o nekwelo bohloko bophelong ba ngwaneno o swanetše o mmitše kapa o ye go yena go nyaka go kwa gore bophelo ba gage bo hlakahlakantšha keng e fela ge ngwaneno a dutše mola a hlaka ke moka ga a fetša go boa go bo Moremi o re a kerela mmona jwale o dia jwang. Jwale nnete fela ngwanešo ke yona e tlang go go phološa. Ke tlo bapala setopolwana fa ge ke fetša go bapala setopolwana ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba. Maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga amantšhwe felo le sealemoya se. Motse Community Radio Station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. Aga re a leboga mmagorena le ka tsena ditabeng le no di thomang gona kua morago mo di thomileng gona le no tla le tšona go fihla le kgono ge le tlo fihla mo pitšeng tše kgolo thobe. Ke leboga monyetla o ntate Kakapa ke bua ke le dumediše ntate Kakapa ke dumediše le ntate Moremi bo ntate Malefo le ba ba re ke mmogo lena wa bolelang ke Gladys Tlou mo sehleng la Ntwane ke tlile mo ke tlišitše ke mathata ditlaišego ke go tlaiša ke spiritual husband se e leng gore ke kgale ke phela le sona ke šetše le mengwaga o motelele ke phela le sona go thoma ditaba mathomong ke ka 2011 ke ile ka ba lefaseng la Middelburg ke ya ke rekiša ke mmereko ke ya interview ge ke fihla lefatsheng la Middelburg ka kopana le monna tsoko o e leng gore ne le o feditša ya le lesogana la ka dula le yena e fela ke išitše ke mmereko lefatsheng la Middelburg go a direga gore ke dule le yena monna o gona kwa Middelburg e le 2011 ka 2012
ka July ba le motho le gore o gopela go tseba ka gešo ka nnete o le a phethagatša taba tšeo tša gore a yo tseba ka gae a ya go tseba gae ga e tla gae o be a tshwere 5,000 a re ke a go kokota ka nnete o ile a dira jwalo ka morago ga moo ya re ya re 2013 2014 ka ngwaga wa 2014 ya ba le gore ka July wa ntšhia modimo wa mo gopola go hlokofaleng ga gage e leba ya ba taba ya gore ka modulela letrase then ka re go modulela letrase ya ba le gore ke namela le yena le bile le koloi eo ya yes hash ke ya dirapeng ke go boloka monna o ke gopola ga botse gore le ge letšatši leo ke fihlileng ka lona la bohlano eo ge a e ba fihla mo ne ba mpeile gona mo letraseng le ke be ke dutse go lona e be ba mpipile le ka dikobo o ka re ke le mohlologadi ba e leng gore o nyetswe o ntšheditšwe dikgomo ka nnete ke ile ka ilo mmoloka monna o ge ke boa ka mantaga ya ba le gore mmatswale mmage ke tlo lokišetša go boela ka lapeng la gešo ka mantaga ye mokgekolo a re mo go nna e re ke go gapeše motsoganyana mo magetleng ka nnete a mpha motsogana rawa o sepele le ona motsogane o sena o sepela o apere o apere mo yang gona o sepele o apere ka nnete ke ile go ba ka yona tsela eo go ile go ya from 2014 eo ge ke boya mme motswadi wa ka ke ile ka hwetša a ntheketse dihlare tša Sesotho mo magegetša di tša gorela ka nnete ka fihla ka diphetha tšeo ka dinwa ka orela ka ramela ke koma ka mokgo dihlare tšeo tša Sesotho awa ke dinole tekano ya ngwaga ka moka tšeo go ya 2014 ka 2017 ke mo ke kgonneng go bona gore nka re dilo di a tšhentšha mo phelong baka ke mo ke boneng ga ke le ka ntlong ke bona ka re go na le motho ka mo morago wa ka ke sa kwešiše gore go diragalang then motho o ba a itla ka setshwantsho sa papa ka o ile a hlokofala ke no phela ka go tšhaba ke no phela ka lebelo ka ntlong ke botša le mokgekolo mme motswadi wa ka gore mama ke bona motho monšomo gantši le ge ke apea ke bone mo dipitseng ke re ke apea go na le seriti sa mokgalabe ka mo morago wa ka then a ke kgone kwešiša gore ka ntata o robedi so go diragala eng le mama le ena a makala gore tata go mara ka ntata go tlhoko o ile a robala then go direga jwang ore go na le ntshwa e belaela nna le nna ke tsebe gore go diragalang go ile go gaya ntse go ke phela gona ka mokgwa ke phela ka yona tsela eo ya gore ke bona o ka re ke mokgalajwe mafelelong a senka isa ba setshwantsho sa mokgalajwe go e no ba batho ba e leng gore masogana a e leng gore ke a wa tseba ke bo magelwane nako e ntšhi le gona ge ke robetse ke no kwa ke robala ke selo ga ke tsebe gore go diragang napele ebile nako e telele ntse re 10 years ka moka eo ke phitše ka ntho ka problem eo nako e telele it's almost 10 years so ge ntho bala gore ke a kwa ge itla ke a kwa gore le mmela ka wa tšhentšha ke a kwa gore go na le ntho e leng gore ya nthobala then ge se e fetile ke ba le running stomach then ke opa ke hlogo e ntshwariša le popelo ka ga ebe gabotse e tsoga e le bohloko frogo so a ke kgone selo a go lante ke gore a ke tlo dira selo tšatši leo ke tlo dula motshegare ka moka ke sa dire selo so ke tlile mo ka lebaka la gore ke bona gore ke a tlaišega because le mebereko a ke kgone go hwetša a ke bereke ga ke nyalwe ke no ba le kgarebe ene ke first born ka gae but dilo tša ka ga di phuthologe ke na le bana ga ke kgone ba berekela so my problem gape e nngwe ne le gore ga ke senkwa ka hlapišwa sa le monno a hlokofala from 2014 ga senke ka hlapišwa ene wa ke gogile from 2014 ke gona ke hlapile ngwa go fetileng 2025 ya ba gona ke ba nyakelang ngaka tsoko ya ntlhapiša but still ke phela le sona spiritual husband seo ebile ne se gaketse se gakala se tlile ka matla le ge ke re ke patlame mo sofong seno itirela ka mokgo se nakang ka gona so ne se ke phela ga mnate because ne se ke ba le smelling se sengwe a ke se understand
so ke tlaišegile kudu that's why ke bone gore go botlhokwa gore ke be ke tšee magato ke tle mo ke tlo nyaka thušo alright ke ya go kwa mamane go bolela mo ke theeditše dintlha ke nyaka re ye le tsona gannyane re kgone go kwešiša motho o mo iletseng be e le monna gago ne le boyfriend because le re so hlabe o kokotile ka 5,000 yes ko kutile ka 5,000 and then wa tseba gore go kokota ke go dira a ke re santse re le thuše go kokota ke go dira ke nagana gore ke go tla go tseba ka gae yeah yes so motho ga a kokotile o ka se mmitše boyfriend gobane o titsebišitše go bageno a re ke eng go wena ke monna o ke ikemišeditšeng go nyala lehu la fihla la palliša monna gore a direng a tšwele pele a tšwele pele go nyala wa e bona so ge lehu le tlhagile re tšea re le ba family go tloga go kokoteng gore jwale go tloga mo re yakang gore mosadi wa tla kgone go dula le ndraseleng ge mogala bo a robala be le sa ratana goba be le tlhalane ne re sa ratana ne le sa ratana o okile ke mang bolwetšing bo a bo ba jutšego o okile ke nna alright and then ga ntse a bajwa dipolelo tša gage o be a reng mo go wena mabapi le tabeng ya ge motho ga a bajwa go ba le mo a bonang gore mara ka mokgwa ke ba buang ka gona tsela tša ka di nkiša lehung o be a bolela gore motho wa ka ke a bajwa ene ka mokgwa ke ba jwang ka gona ke a bona o ka reng ka sebile bone bophelo ka moka and then se ne ke se nyaka gore ke be le wene but then nka re ke tlo palelwa se ke se nyakang gore o te tshware gabotse nna o ka re ke a palelwa ke sa ntšhileng le sona ke mantšwa ntšhileng le ona and then a re ga ekgwa o tlo mmoloke mo ga so bolele but ke gopola ga ntšha dipasa dilo tša ka šidi nna ka tsela ke nna wena gopola go ntirele pasa šidi ntšha dipasa tša ka mo o di bega botse ge ba di nyaka wena o ba fe tsona dilo tša ka moka wena o di tshware mo go eng okay o ba bereka mogala bo na a bereka tšhelete tša gage tša mmerekong di kry-ile di hotse ke ba gagabo okay go padile kae gore wena o di hwetše jwale ka ge o le mosadi wa gage ba itse ke mmolaile ba ne ba šetse ba na le mantša gore ke mmolaile and then ke bona ba ileng ka pele ba ketebetse go ya kwa naberekantse ba fa bona because o ba sa ngwadiša bele le mmerekong alright be le ene bana ba ba kae ne ke sena ngwana le ena o dutse le ena mengwaga mekae ke dutse le ena from 2011 12 13 3 years then ka 2014 ya ba le gore ba tlhokofala okay batho ba ba ileng ba tla go go kokotela ka nako o sa dula le ena wa ba tseba ke a ba tseba okay di-picture tša nako o nametše ka mo hasheng le go bontšha gore o ile wa ba mohlologadi wa dula ka mola o na le tšona aowa a ke na tšona o na le lengwalo la go bontšha gore ba tlile ba kokota ke na le lona lengwalo alright o ne tsebo ya gore ka tšeo o ka kgona go lwela gore ditshwanelo tša monna gago di tle go wena aowa alright gantši ge monna a robetše go tsoga dipelaelo tše ntšhi kudu ge e le gore ba bereka le ge mosadi a se a mmolaya go no ba le dipolelopolelwana tše ntšhi mabapi le tabeng ya ge eno ba batho ba lebeletše gore go na le ditseye ka mola go monnola then go ya ka nna ke sa tsebeng phedišano ya lena le bona nkebe mo gongwe go ile go a dudiwa fase gore ka ge mogala boa ba bereka re duma gore go kry-a se sengwe o re fe se sengwe e sego gore ba go ntšhe ka lesetle wankwešiša ka gore go njwela ke re mogala bola o mo iletše ene go ilela go raete nako ngwe go raete a ke go tlhalosetše mahlakore a mabedi go kotsi go ilela mohu o sa tsebe gore mohu ba gabo ba mmerekile jwang yeah ge
go kotsi go ya go ilela motho o ba go trepileng ka ena. Ke bolela ka go trepa motho, ke bolela ka motho o e leng gore o tlhokofetse ba family ba sepetse ba nnoši ba ya go bereka stopo. Ga o tsebe gore ka gare ga stopo ba faketseng ba berekile letswa la mohuta mang, wena wa go dula le lona bošego ka moka o bo o tlo hloboge motho ola o bo o namele le yena ka mo hešeng o ye le yena koo go o boa o tlo o bo o mo ilele. And then go ilela e go botse ga o ilela motho o bong o mo rata go neng le dikwanelo o tsebang nto nngwe le nngwe ye e sepetseng e diragala godimo ga gage. O mo ilela ka lerato, o tseba gore o be a mpha lerato ebile o hloka gore ke mo fe tlhompho ya beng a inyaka mo go nna. Di-family ke bothata kudu ka ga go e tla nakong ya go swana le ge motho a fetša go robala o robala a rata motho, mara rena as re le di-family re šala re hlalantšha motho, mara re bea gore re rata motho, re rata wa gabo rena, mara re sa lebelele gore ka morago ga gore re rate wa borena re mosadi o ke moloi re morake ka mo gae lapa le le tlo šala le ne le mang. Ka nako nngwe o kry ba raka le bana ba moo ba re batho ka mo gae ba bolaile mang e le ge go bakiwang tšhelete. So mathata a gago mama a ka se fele and spiritual husband se sa tlo go tshwenya cause a o tsebe gore se tswelela kae. O na le kgonagalo ya gore nto e go tshwenyang ke moriti and moriti o ko a ga go hlakanele wa mohu nako o hloboga and wena o hlobogile mohu o sa tsebeng gore o berekile jwang. Nako ya ditšhelete goba go latofatšwa ka gore o bolaile motho go ka se thome le šetše le feditše go boloka, go tlile thoma le sebe la boloka. Ke kwele nto nngwe go bo bolela more monno ba no re ke mo ilele ebile ba ba nnametša le mothola ka gare ga heshe. Mothola mo go neng tong wa e sepele gabotse. Ga kwešiša gore go ne nto wena o kgopišegileng ka yona ena ga o e bolele ene e tlo go gobatša ene e tlo go bakela mathata. A tseba mo bophelong mama go tlhokofalela ke motho a se ntho e nnyane kudu o mo ratang, kudu o tethegileng ka ena, kudu o e leng gore be le lela ka moka le tseba mathata ka moka le tseba re family le tshwenya bjang le ba babedi. Mara go ka tla wa kry-a e le gore o kwele bohloko o kweša ke family wa ba feleletša o e kwa bohloko ebile o sola le mohu gore bontšha re go na le taba ye nngwe mama santse o re botšego. Mathata a dithokolosi ke a bona wa kwešiša, mathata a dithokolosi ke a bona wa kwešiša, mara go na le nto e leng gore e go kwešiše bohloko ene santse o re botše yona re tle re kgone go thuša. Cause go ya ka wena ke phoso gore o ile le mothola a re ntšhe lentšu la mothola re beye picture ya motho o beng e leng gore o a mo rata ebile o bo o mooka ebile a ba a tlhokofalane le wena. Ke tle jwang gore family e tsene ka gare ga taba tša lena. family efeng ya gae goba ya gabo monnola? No, family ya gabo monna go tlile jwang gore e tsene ka gare ga taba tša lena mo e leng gore mo go wena mama go thoma go tsoga mo e leng gore mo go wena go thoma go tsoga bothata ba gore o be go feleletse go e tla ntwela gore o ka re o dirile phoso gore o ile le monna gago. ge ba mpotsa mantwa gore ke mmolaile but then gape ne ke sa kgotsofale gore ko mmoloka monnola ne ke se reedi gore ko mmoloka because le tšhelete e na ntšhite ne se yona ya gore nkabe ke sepile ne se yona ya gore nkabe ka ithola ka ilo mmoloka. Why? It wasn't enough. O dutse le yena mengwaga mekae? Ke dutse 3 years le yena. Alright. Ke dutse 3 years. O dutse le yena 3 years? Yes. A ntšhitše 5,000? Yes. O kgwetše kgwedi tše kae? Wena o le kae? Wa e bo o sa tšee tšhelete mo go monno o tenyale?
o feleletse wa tsamaya go ne dilo tse dingwe mo bophelong ge monna a kokotile monna o thuša ke mosadi gore a tlhabe go nyala monna a di direle favor monna gore a nyale o thuša ke mosadi sa dumela mo bophelong gore o dule le monna a kokotile ka gae a swere a ija tšhelete e fela a reka diaparo a reka tšela le tšela wena o le gona o le mosadi and then o sa rie dilo tša nnete ka gore motlhang a tlhokofala ba tlo go diriša nto e leng gore o tlama ke yona kokoto yela e bileng gore na le basadi ba e leng gore ba tswa go ilela banna ba bantšheditše di-50 rand di-100 rand di-200 di-500 ba ile ba tla gona mo pitšeng tše kgolo wena ebile o kaone ba go ntšheditše 5000 ke go botša nnete pitšeng tše kgolo go ile go tla batho mo ba e leng gore ba tswa go ile ba bangwe ebile a ba ntšha leselo gone go ntse le o iletše monnola and o sepetše a kokotile ene o sepetše a laetše wena and o robetše yago ka ko wena jale go mo tšhabela kua era go ntse le o mo tšhabela kua a ka re wa go nyaka o nyaka gore wa ge motse o šala o dira jwa ka gore ba family ba kgona e tšea tšhelete mohu ba ije ba lebale gore mohu a ka no boa a re ke nyaka mosadi aka ba go monyalela motho a sa monyakeng o robetse a dula le wena ene o iletše ko wena and then go ra re santse ba go nyala ka maikarabelo a family o re santse ba go nyala ke sho gore wena o nyaka go ya ko na aowa ga ke na koe and then if o sa nyake go ya re dirang ka tšhelete le ba go kokotetseng ka yone re dirang ka gore o tswa go namela heshe mogala ba gago a le ka mo morago wa mo ilela a ke re nto ngwe le ngwe ye mama ye re swantseng re ikwešiše ke gore mo bophelong ge re dira dilo re swantse re tsebe ditlamorago and re tsebe go dila le diphoso tše di bileng gore ka gore lebaka la batho bale gore ba go bitše gore ga geno ba amogetše dikgomo 1005 tše e leng gore di lokolotše le ba geno gore o sepele o ye go boloka ene ba tseba gore ka morago ga poloko ba le ba ka kua bogadi ba gago ba tla tla ba go tlhabiša ba fetša monna gago a tla tseba gore o kae wa tsa mo bophelong re swantse mama re sepele tseleng ya nnete mosadi ga a ka ilela monna a ya go bona mo monna ga ga a yang go ra gore le yena mohlang a robala o tlo ya mo monna ga ga ileng so gone jwa le wena bothata ba gago ke gore o nyako kgaogana le family ele mara a o ne maele goba ga o ne tsebo ya gore ke swantse gore ke kgaogane le batho ba le ke santse ke direng o nyako kgaogana le bona ke nyako kgaogana le bona monna o la o sa morata one ga sa le gona ga sa le gona ntate moremi a kere ke nyako gore ke go thuše ga sa le gona ene gona gore ke tla ema ka emela ba re ke tla emela ene ke nyako tswela pele le nne ke nyako tswela pele wena go nyako tswela pele santse re lokise taba 5000 ele ro bereka buang ka yona go ba bua mauana maubana a ka se nyake o mongwe godimo ga kgomo tša batho nko e tsene maubana Yeah. Ga ke ka bo monno ke kae ke Jane Fairs ke Jane Fairs and then ge ntse o dula le motho before 5000 ba be ba go tseba gore o dula le ngwana a bona ne ba tseba be le tlhole ya kua ka moka ne re tle re ya ka moka and then ge o be o mooka o bo o mookela kae Middelburg and then ba be ba etla ba gabo ba be ba founa go le checka gore o tsoga jwang le kono aowa be ba sa di dire le tso ka mo sa di dire and then wena bo botša mang wa gabo gore seemo se jwang wa ka ona fala wa pala ne ke fela ke botša mmage le gona ke mmona gore taba ka gabotse ga e tsene but ke na gapeletša ka baka gore ke dutse le ngwana gage ke go ka ngwana gage gantse ke mo tsebise gore ngwana gage o eme jwang le gono o eme jwang tabeng ya go tseba gore
mo ke tlo ba le mathata ga botse o tsebile monno a sa phela mara a le ka gare ga bolwetse ka nako a sa phela ga botse ba be ba go amogela ga botse go sene go mathata sena bothata bothata go a senya gore go tsene bolwetse and then tseleng ya bolwetse ge mogala bo a be a bajwa ba gabo ba thomile go go bontšha moo gore ga botse ga re go amogele ba thomile mpontšha setša bajwa mara ba tswela pele ba go tlogela o mooka ba se motseng and then tsatsi le a tlhokofetseng o tlhokofaletse Middelburg o tlhokofeditše Middelburg wena wa founela ba gabo ba botsa re go padile batla batla and then ba tšea yena wena wa ya kae nna ka boela gae ka tla mo gae ba geno ba boditše ke mang gore ba boditše ke nna ke ba boditšeng ka moka batho ba gae ke ba boditše ke nna le ba gabo monno ba boditše ke nna a re emenyana ka ba gabo monnola a kere monna o tlhokofetse a dula le wena wa founela ba gabo batla and then batle ba motšee ge ba fetša go motšea wena wa namela wa ya gae gae o ile le mang ga geno ai ke tše go botša bo mama ba ga ke tše go begela ba gae gore motho la a sa le gona batla ba ntšea ka boela morago le bona ka boa le bona mo gae and then ka nako e monno a tlhokofetse o bitša ba le ba gabo ba etla o botša le ba geno ba etla ba kopane mo Westopong and then dipolelo tša thoma mowe goba go bile le mo di boletsweng gona ka morago go bile le mo di boletsweng gona ka morago cause mo ne re le gona senke go bontšha gore go na le tshelenyana mo go na le ntho e bolelwang go fitlheng gae ga geno le ba geno le dutse fase aowa a senke ya ba le gore ke ntho e leng gore e dulela fase ya bolelwa ya go a rerišana gore go berekwa a senke ba bo monnola ba ile ba teponagatša ka moga geno ka nako ka yona nako eo yes nna ke tsebile ngwa go fetileng ke gona ke botsa ke mokgekolo gore ai gape ba monnola tata go lesogana le la gago o tlile mo a tla mpotsa gore re e bereke jwang makoti wa tla go ba jwang na ka nako ela ya lehu wena bo le kae o se wa mmona nna ne ke le Middelburg ne ke le busy ke sa le bušana le tše ding ne le during funeral ke sa arrangea nna ke ile Middelburg so nka re mokgalabelo o ile gae ke se gona nna o nkgoditše ke se gona ge ke kwa mokgekolo motswadi wa ka ke gona mputsang wa go fetileng gore aowa gape ba tlile mokgalabo o tlile mo go nna then a mpotšiša gore jale ro e bereka jwang ke re dira jwang rena kore re bereka jwang ge le ka mokgona makoti le tlo molokolola gore a tla boloke na so mama ka mokgwa a mpotsang gore a gona bothata shoot o tla tlo boloka ka mokgwa o ke ileng ka mokgwa o vele ba kwaneng ka gona gore ke tlo tla and then wena wa ya la bokae kwale ke ile e le Saterdag cause re bule ke ile Saterdag cause re bolokile Sunday o ile Mokibelo o tsamaya le mang ke tsamaile le yena mama then le sesi wa ka wa boramogolo then le ragadi wa ka then go fitla somare wa fitela ka lenteraseng ka nnete ka fitela ba ka išiwa leteraseng mogo ga a boa mošareng a go kry-a o nabile maoto ke nabile ke le mosadi wa nyetsweng ke emetse ke le gore ke emetse monna ka nnete ka be ka pipiwa le ka dikobo gona moo kane ke mohlologadi so be go sene banna ba beng ba representa family ya geno aowa ka ntle ne le ramogolo ke ramogolo o bja le gona o ba le and gona then di ka morago ga poloko a kere go dula fase go a bolelwa gore jale way forward ke eng a senke go a bolelwa wena o buile le mango o buile la bokae kua ke bule le mantaga frogo ba geno ba buile sontaga ba ditse go fetša go boloka ba boa nna matwala re ke gopela re ke robale then ka mantaga ka boa kgana a ira ga tlong kapeša šolenyana mo magetleng okay ye ke buileng ke apere o e apere nako e ka kanšolo e a ke sa gopola ka ne ke na ite mogare ka no e lahla nna a ke tse gore ke a eng a ke tsebe ne ke sa tsebe gore ke a eng nna o nang kapeša mpotse gore ke go diragalang ka no lahla thola mogare a ke tsebe gore e kae go diragalang ka yone and then go tloga mowe a gone le mo bageno ba ileng ba kopana le ba bo monnola pele aowa go feta le gona ka nnete o a bolela le bona aowa a ke bolele ba bolela le bageno aowa a ke leke go e lokiša ge motho a be a kokotile ka mašeleng goba a ntšhitše hafo ya magadi lesogana la robala
ge lesogana le robala ba bo monna ba ikgoroša ka bo lekgarebe, and then go a ba le kgomo ya legare mowe mara go ya ka dikwanelo, and then ke dumela gore family ya bosesi e mo feitše mo kae ka nako e ba bo monnola ba etla e be e swanetše e be taba ya gore o a tseba gore ba etla, and then ba gabo be ba swantše ba dule fase le yena ba botšiše yena ba kwe maikutlo a gage gore yena o nagana eng o tee kwa jwang ka tsela ya go tšwela pele. Number 2, ge ba tlile a dumetše ba ntšhitše kgomo ya legare gone jwale ke dumela gore nkebe go tsebega gore ke mang wa tlo rwalang maikarabelo a go tšwela pele a hlabiša o dutse lenterase ga fetša go dula lenterase ya ba kutong ke mphela bona batho ba le ba gabo ba motšereng ba mo iša kua a ba sa e tsena le bona batho ba le ba beng ba mo tlogetše a oka ngwana a bona ba mo dumelela dula lenteraseng ba be ba mo apeša tšejana mo magetleng ga a etla gae a ba sa e tsena ba mo apešitše leswiswi motho gopola gore tšejana yela e be e le tšejana ya go bontšha gore o iletše a e tlhobola ke motho yena o ne o te tlhobotše yona a e latla gore a e beya, ene ke wariti ka gore mmago sese o be a swanetše nke be a tlile. That's why ke botšiše malefo ka rena mmago a uso lao ka yena ba roganne go tla gore o bolaya ke maoto, ene o tla ka koloi ga e tla mogatle ka maoto ka mo pitšeng tše golo re bolela re dutše ditulong a re bolele re eme mo e leng gore batho ba tla tšwa ka mo ba trafficile ka baka la maoto, ka mo pitšeng tše golo moroka go tlhogo e tla batho ba go tsamaya ka di-wheelchair ka mo re a ba accommodata transporto e tšea motho gating ya fitla ya mmea mo gating ya go tsena ka mo gaufi le monyako go tsena ka reception motho a tsena then a kry-a ditulo a dula fase le ka lapeng ya batameno. So taba e ke go kae ge motho a kwakwaila kgona go bula gate koloi e tsene ka jarateng e motšie monyako wa ntlo goba monyako wa lapa, so taba sese ke e kgolo and taba sese e serious gabotse yena o no ba tlišitše ke taba ya go tshwenya ke spiritual husband mo mara gabotse taba ya spiritual husband a se problem because spiritual husband moroka le kgona go lwa le sona la a se tloša mo mothong mara bothata shebo motho o routše motho o dutše lenteraseng o nameditšwe diheshe le bahu bona ba le ba mo nameditšeng diheshe ga ba sa e tsena leswiswi le leng mo go yena le tlo o tloša keng go jwa le re nyako o solva taba 5,000 putšo ko rena bona ba e nyaka nang ene ya bobedi ke gore se se yena o thomile neng go se tlhwasanya ka batho bale o thomile pele ba boloka goba o thomile ka morago ga ge ba šitše ba bolokile ka morago ga gore ba go bolokilwe and then wena gore o se ka tlosa o sa ba nyaka o bore le monnola o sa monyaka a sa le gona o dirile keng e se taba tša gore ntate moremi a se taba tša gore ga ke sa monyaka e le gore ga ke sa monyaka e no ba ga a sa le gona lebaka ke gore ga a sa le gona no ya gore ga a sa le gona e ne le tharollo ka re tharollo gona nka go botša gore no ba ka go nyala and then dikgoro di a tseba gore ge di nyetše mosadi go berekiwa jwang ka mola gore kgoro e ate yeo e ka ba tharollo e nka go botšang gore ba ka e dira le kgwedi e tlang gore santse re kry-e lebaka le re kwagalang ka re leo ba ka no re abuti a sa le gona mara ka molao wa kgoro re ne ra ngwane o tla oketša kgoro o tlo re so re swantse re kry-e lebaka le e leng gore ke la go kwagala le re tlo reng ge re ya go dula fase le bona ra ba hlalosetša lona ka gore sa mathomo o tsebe gore wena ka bo wena o nyetšwe go na le lengwalo le le reng o nyetšwe go na le taba gore mohu o tseba a hlokofetšeane mosadi o e leng gore ba santse ba gabo ba mo hlabiše
akere setšhaba sa kua ba tseba mohuane mosadi meloko le metswalle e tseba mohuane mosadi ba geno ba bangwe ba ka kua ba tseba ba jele magadi a batho ebile ba go felegeditše ba bone mo monna ga go a ileng so ntwe a se ntwe nnyane go ya le ka mokgwa o e gopolang malome ka kapa ga re no tabe ke e kgolo a no bolela ne o bolela ka lebaka la gore re lebeletše bogolo ba bothata bo wena o leng ka gare ga bona bo wena o ka se bo lemogeng ene ye nngwe gape ke gore a se wa tlhobolwa o te tlhobotše mola melao ya motho o apereng e le boima ka bo yona and then potšišo ke gore na ga dilo tše ka moka o di dira ba geno ba reng lengwalo lela la magadi santse o le divorce wa go le divorce le mang ke gore a se gore re go gatelela re ya kua familing re nyaka gore if o tswa ko familing e tswa gabotse gore mo o yang o kgone go amogelega wa kwešiša gona santse re o nyaka tsela gobane a o hlale motho nka reng o hlala malefo a le mo e leng gore malefo a ka kgona go te phetolela gore nna ke le malefo no a ke na bothata le ka no mpha kgomo tšela tša 5,000 nna ka sepela wa ikwešiša o hlala motho e leng gore o robetše e le gore go file dilo ka moka re dilo tša ka šidi gona gore le ditseka tšaka ka moka o sepele o ye go dinyaka o šalo ntlhabiša ke be le motse ke be monna o a feleletše wa ikwešiša so that's why ke nyaka lebaka le le kwagalang gore re tsebe gore ge re ya go botša batho bale re tlo ba botša lebaka la go kwagala mara lebaka la gore nna ke a lesa a se lebaka o lesa lebaka e leng o rakile ke mang o retse ke mang gore o bolaile monna go bile le ba ba go tshošetšang ge e le gore dilo tšeo a di gona and then re tlo tlhoka nto re e bolelang ande ge e le gore gone jale o ne monna batho ba le ba ka no tla ba re no monno santse a re botse gore go tla buang gore a tsenele lelapa le o tlo re wena a o sa nyaka gobane monna ga go a sa le gona mara motho o mo le mongwe o gatlhanang le yena o tlo mmotsa gore nna ke be ke ngwetši ya ga mamang then o tlo go nyala jwa o tsere o tlo o nyala mohlologadi wa senkeng a hlobola o nyala motho e leng gore sa le ba mokokotela so wa bona gore o ne mathata a mantši o bolela nnete o re a o robale o ne mathata o tshwenya ke seriti o tseba kang seriti se ke sa monno le tšejana e ka no be e le yona o ne motho o dulang le yena no alright yena ka maele a gage ga go wena le yena le no ba le dutse le fana maele a mohuta mang godimo ga seemo se le ena o na le go bolela gore apa ka mokgwa ba go dirileng ka gona ba go šaeleditše gore ba šaeditše man ne ba sa tshwanetse gore ba go ise ka bobolo ka motho ola gape napile ka tsela e šetse o le mosadi wa mo gape mosadi wa motho wa robetseng o no motho bo santse o mmoloka a ke wa kwa gore ba gabo ba ile ge ba etla ba reng ba re nna makoti re ya go bereka jwang ka yena ke taba tše ke di kwa wena nna ke di kwa wena o ba re no makoti re o bereka jwang ka yena makoti ya re no mmago makoti ya re motho ke makoti ya lena ke le fa yena gore a tla a boloke moga tšage wa ikwešiša jale ke mo ke reng na wena go dutse le o se ba re petros o reng ka seemo se gore lo tswa buang maele a gage o reng ka re bothata bona šebura bona jale ka ge re le balekane re ratana re santse re fane maele yena o reng o re o tswa buang ka re ke a bona gore o nyako go ntšha mo wena o bone no se ena ntate morema nyakang go ntšha mo ke nna ke nyakang go tswa cause nna ke nyaka go tswela pele alright nna ke nyaka go tswela pele a ke sa nyaka mohuola ke ke mohu ntate morema ande na kokotile mothola ga nna nyetse ka 5,000 o ba nyetse gante gane wena ga botse ba go biditše bokae 5,000 o shota ka bokae monnola gane ntate morema ta ka go bote a gona ntho e a ba hlaba a gona ntho e ba itlhabile no tlogela go hlaba monna o shota ka bokae
o shota ka bokae monna a wa shota monnola o tloga shota kudu o shota ka bokae na shota ka 20 gore ke lenyalo leo wena o mo jile bokae monnola a ka moja tšhelete ntšhi 3 years a ka moja tšhelete ntšhi motong 3 years a ka moja tšhelete ntšhi 3 years aowa aowa monaolo wena o jile ntate morema ka ja ka kudu man jale o right ke ya go kore o nyako tlala mohu ke monna gago mothola se mohu ke monna gago jale re santse re nyake tsela e right akere e nyake tu e hwete tu a ke sa nyaka ga ke sa nyaka nna kgaitsedi yaka batho ba le ge wena o leka go bolela le bona a kere mohlomong a re no re bona a ba go founele wena wa ba founela ntate ka kapa ba robetse batho bale as I speak go robetse mang le mang setswadi sa monnola a ba sa le gona ba robetse last year mme o robetse last year ntata ntshe go sa le gona ene ke ena wa mafelele ke repileng ke bolela le ena ngwa go fetileng gore ke gopela le ntlhapiše I'm struggling a reng a re ke ile ka go botsa gore e tla ka mo mmago ga nna kere so re dire jwang rena ka rena ene ka nnete bona ba ile ba romela lentse gore re kgopela makoti a tle re mo phethele go fele motswadi wa ka a re aowa o se ka ya mo batlo go jiša ba ile ba go botsa ba re bolaile ngwana bona so le nna ka ba le letšhogo leo la gore wena polelo ya gore o bolaile monnola e ile ya tla go wena straight wa ekwa ee ke bolela ke mang e bolela ke bo sesiage bo sesia monno wa gore o bolele abuti a rena ene le mo sefatlhegong le šetse ba change ene o bona gore go a lewa mooki then le nna ke lebaka le ntireng go le nna ke se kaya kilo phethela ke se kaya go tlhapišwa ka nna a ke tsere batlang topeletša eng mo dijong ka ra wa le nna gona ke and then le motswadi lena le ena ke ena a iteng o se kaya le nna ka kwa gore awa ka nnete mara mo nkaya a ke bone ke tla bo alright go ya ka dipolelo tša bona a kere wa tseba kgaitsedi ya ka gore motho go motlhala santse o mmotse o tlo o ya kwa lebitleng go ya go mmotse gore a ke sa go nyaka nkaya papa ga mona nkae o ka ya ga monana ee nkae o fitlha o reng ke re nna a ke sa kgona papa go pere o ntokolole ke nyako tswela pele nna ke ra o reng o fitlha kua o mmotse ke tlo mogopela gore ke gopela o ntokolole ke nyako tswela pele ke nyako tlabela pele nna ke nyako go tswa lenyalo pele then yena mosadi ya gage e tlo ba mang ntate ka kapa ntate moremi ke mosadi ya gage gape se tsa ntokolole ke nyalwe pele nna ke nyako tswela pele mara wa tseba gore monna ge a ka rane mosadi a ntšha magadi go ba kokota lehu la tsena a kere lehu a re lebitše ee ntene monna o tlhokofala a ratana le wena ka lehutswe la gore ka le lengwe la matšatši ke tla feleletša go go nyala and then wena ga botsebiwa le go mo tlogela yena mosadi ya gage yo ba mang aowa nna ke nyako tlogela pele nna ke be mosadi ya gage a ntša se gona right fela re kwane ge efe ba go nyetse bo tlo riawa ga ile a nna nyetse ne ke tla kweše o nyetse then ke tla bisa ka gore o nyetse jale ka gore go nyetse o ntšhitše 5000 ka se dule 5000 ntate moredi jale ba gabo ba ka tla le 20 ewe tlo e gana ke nyako tswela pele a ka se e dumele 20 eo a tsena ka selo ke nyako tswela pele alright ge ile so a ena bothata a re bitse ba gabo mohuo mo radiong re tle re ko re bona ba phetolela ba reng ee ga gona bothata ee o ka ba le sebete sa go ba botsa re wena o nyako hlala ee a o bone o ka re go ba botsa so e tla benketšela ba dinaganang gore wena o di dirile ngwana bo bona e tla ba nnete go bona awa bela ga o ka nagana ga gona bothata ke a tseba nna gore ka e dira ke re ntho eo nka se bolae motho le ke a morata ntate moremi then bona ge ba e nagana ka mokgwa ena bothata alright so wena o nayo 5000 a go bafa aowa ke na yona ba ba e jeleng ba tla entšha bo mang jale ka tswadi ankere na ya ja ke nna mama o tla entšha ba ba e jeleng o tla dumela go entšha mmago o tla bona gore dira jwang nna ke a tlhala ntate ka kapa gore bona ba dira jwang a ke itsene ya se se mo leng o kwa bo straight ya mo leng wa tsefelwa ne Petros o gorogile a romeletse ya Petros o tlile ka moggo ke a mo go jale correct a re kwane Petros le yena ga ka ntšha magadi a robala o hlabela pele gape aowa šese ke lenne ke bone gore bophelo bo jwang then tshwanetse ke gapeletše gore motho a se ka ntha deposit nna ke sena ka deposit motho ga nyala sentse a nyale straight ke go bonagale gore ge ke tlo dula le trust ke dule ntho e ke e bonang tate ka kapa mara a kere jwale wa tseba kgaitšedi ya kare santse re go fe maele a kere gape
lerato ke nto nngwe e leng gore motho o santse a tšee keno go tšea keno ke gore ke tlo ba le wena gare ga mahloko gare ga tše botse go ne le banna ba ba palelang ke go nyala ka lebaka la mešomo ye ba e šomang ka nnete. tšhelete ba e golang e le nnyane e se ka taba gore ga ba nnyake go go nyala and-e go na le ba bantšhang 5,000 ka lebaka la gore bonnyane bo ba bo hwetšang ke bona boo and-e o kry-ile gore mosadi ga gabo ba tšhaditše tšhelete ntšhi ba se lebelele dipereko tša monno la gore a ka e kgona tšhelete yeo na wankwešiša so monna modimo gare ga leeto la gage la bophelo leka gore ke ya kokotletša le gore mo gongwe ke re ke nyaka gore mo gongwe ke tepe 10 to 15 years go kokotletša tšhelete ga bo mosadi ba e nyakang ka lekhutšo le lerato tene lehu letle mosadi o la tsamaya nagana mona o kwešiše mohu bohloko o hlala mohumo o mmotša gore bale ke ya go hlala mara wa bona gore gape o tla ba le madimabe mo morantate ka kapa nkere a fetša a pheta gabotse a fetša le ena nkere a pheta gabotse gape a mphetela a fetša jole nna ke tla dula ke le mosadi ya gage bophelo ka moka ena sa fetša go mphetela ao ntate ka kapa wena ona a re kwane after poloko ge leno ba le dutse mola fase a kry a re boa dirapeng re dula fase as family re a bolela ditlhobolo di neng le a keriwa le riwa tše ka moka and then le a bolela le gore ka ge ngwane wa batho re se ra fetša go monyala re le ba family re ka re ya buang gore ba monyale polelo ya lena e rileng a senka ga ba le polelo a senka ba ya gona yeo a senka ya ba gona nna ke bolokile fela ke tsebile go dula terase fela then ka mo felegetša dirapeng motho ba bathaele ka mbona le marobeteng fe then monday ka eba le gore ke ipoela gae ba nkapešanto e ka ipoela gae gore ba re go dula fase go a rerišana gore go tloga mo go diregalang o apešitše ke mantwe ke apešitše ke matswale mmatswale o ile ga go apeša go botša melao yela ya nthoela gore go riagalang a senke that is why ke tle go fitlha gae ka hlobola nthoela ka e latlhela kwa because ne ke sa tsebe gore ke a ntla te moremi ne ke sa tsebe gore ke a eng nthoela ka apešitšeng yona papa go mohu sa le gona o sa le gona maubane a re bitše papa go mohu re bolela le makoti ya batho then re tle re tšee sephetho mokgala ba le gona cause go mohlapiša ditlhologadi le go sa re ka mohlapiša go mohlapiša thokolotse re ka mohlapiša mara go na le nto e mmofileng wa tseba moroka tatago o sogana le lona man le a mmakatša man moroka dilo di dulelwa fase ya wa bona dilo di dulelwa fase bona mogala bola ka nako a lehu kgonne go tloga kua a tla and then ka gare ga tsona dipolelo tseo tša barwedi ba gage ba di bolela mara yena a tšwela pele go nyaka gore morwage o swantse a be le mosadi o tlile a bolela tša di bolelang le ba bosesi ba kwana and then ba bosesi ba be ba tšea sesi ba mo fegeletša lehung ba mo tsentšha lenteraseng ba mo nametša diheshe a boloka ge ba fetša go boloka ba tloga kua go se nepolelo ye ba e boletšeng le ba bomuhu bošaedi ba batho ba bosesi ke bona bo gape moroka ge re go iša go bile le polelo and then ge re go tlogela kua re go tlogela go ne le dikwanelo tše di rileng jale ba ile ge ba fetša go boloka ba mo tlogela mmantaga mmatswala ge a mo apeša tšejana a tla gae now go kwagala polelo mo ya gore ratswale o re ke ile ke re o tle ka keno re tle re go phethele mmago a gana and then ge se se a butša mmage a re go ka ya kua ba tlo go dia 1 2 3 4 ka baka la gore o kwele gore ba re kwena o bolaileng mothola mara potšišo ke gore ka nako e yena a mo fegeletša ku ka nako a bolela le mokgalabo ba kwana ka taba gore o a tla a boloke mokgekolo taba e ya gore kua ba re ngwana gage o bolaile motho o be a sa itsebe nang jale o gana gore wo a e kua a e go pheta o re ba re o bolaile motho ka nako yena a mo fegeletša kua taba ye o be a sa itsebe na and then ya mafelelo mogalabola a ka senya ke gore a bolele ka founu a le kua gore motho o gatle a go tswe banna ba kgoro ba babedi le mosadi o moteka ba babedi kua ba tle ka moo ba tle ba bolele le ba bosesi gore e sa le re kgaogana ka nokwela ya mathata jale gone jwale re apešitše mothoki roulo ya tšejana a re tsebe gore na o e feditše ka goreng yena mara rena ka segagabo rena ge re apešitše motho re mo hlobola ka nako e so ka tsela ya mohuta o and then go tšwela pele re o tšwela pele jwang
wa tseba re moroka dikgaetsedi tša rena okay ke a kwiša gore ka tlhakoring la rena re le masogana gore o ye ga bokgarebe o beeletše go fetša go beeletša bolwetse bo tsene lehu le tsene ke disappointment ye e leng gore motho ga a te kgethela yona e fela masogana a re epeng a re epe kore e re ge o ile go ba ga mosadi wa re ke sa go yepa ke a boa monna kgatla maswi ka o re rešitše ene dikgaetšedi tša rena le tšona di thuše banna ba ka baka la gore ge ke bereka ke tla le tšhelete re ija re le ba babedi a ba seke ba kgatla ke tša go ja ba tsebe gore motho o sala a boa kua ga gešo ba thuše masogana a ke go kgoboketša tšhelete ya gore ba tle ba kgone go feleletša wa e kwešiša and then ye nngwe gape a ba lemoge banna go roula se papadi go roula ga se papadi batho ba be ba le mo tseleng ya gore ge lo tša bona di be di tsamaile ga botse maybe abuti a sa phelang kebe go ne le ntwe kaone ye e diregileng mara potšišo ko gore ke mang o a rwalang maikarabelo a go tla go hlabiša sesi ge e ka ba sesi o be a dumetše gore a ke ne bothata motho ba swantse a tla mo hlabiša a gona ba bakile ditšhelete ba di jile di fedile o tlo hlabiša ke eng motho ke mang wa yang go tetshetša gore a tšee tšhelete a lapa la gaga a tšee tšhelete a gaga a hlabiše sese mola tšhelete ba ijela gape tšhelete ya mogo moroka ga re ije ga re ba ke le go te kgola ge re ba ka re ba ka re a itšea re a e bea ya mohu o swanetše a tle a hlobošwe mohu sa emetše ke go direlwa leswika mohu sa emetše ke gore re tle re fetše taba ya gage ya lenyalo ka baka la re tseba mehlala ya gage gore na o be a tsamaela kae o tlabiša ke mang yena go jwele ga a lesoke so batswadi a ba tsebeng banna ba gešo e no ba go no re ge re ngwadile dipampiri re di ngwadile mara gabotse ditsekana-tsekana a se lenyalo di a ba gore re ka no re a se selo ka re ke tšhelete mara go bolela nnete ya go di feta ka moka a se lenyalo ntho eo aowa jwale bothata ke gore ntho e mo tlemileng ke lenterase le go dula ka hešeng ka pele le tšejana ke nnete le kgomo ya legare e re sa tsebeng gore mogala bola tšatši le a kwana le mmago se se o mo fileng ya ka gore a kere jwale ge sesi a ya go ilela a riatše ka moka a namela dihesha a riatše o dirile mahlong a batho family tše pedi ka moka di lebeletše ebile a apešwa ka dikobo sesi taba ya ga gore tlo go thuša ke kwešiša gore e nyaka batswadi mamago o gapeletšega go tla mo ratswala gago o gapeletšega go tla mo ka gore ntle le bona a re tlo loka ntle le bona a re tlo loka ka lebaka la gore dilo tše dingwe re di dira re santse re nagane gobane radio e thietša ke batho ba go tseba setšo ba e leng gore tumelong ya bona ya setšo se re motho ga a tlhokofaletšwe ba family ba swanetše ba nyale mosadi wa gage ba fetše potšišo ke gore o ka mohlala o nyakwa go namela e nngwe heshe o laišitše monno mong gape aowa so o dulang le yena ga a ka re wa go nyala o namela ya bokae heshe ge modimo wa ka mogopolo ke tla inamela ge ga mphethetša feditše so mo bophelong wena o namela heshe tše pedi ye ya bobedi ge ke tla inamela ntate moremi nka se wa re nka inamela ga feditše ga mphethetše completely ye yona ke ikwešiše ya 5000 nka se namele ya 5000 aowa ntate moremi ye yona ke ikwešiše alright a re ba bitša a ke re le gone jwale ka ge o re no a o sa nyaka ke boima go wena gore re no tsamaya o ye kua lebitleng la batho a ke re jwale ke la batho go ya ka wena a e sa lla monna gago so ge e se la monna gago o ka se no ya go tsena mola lebitleng la batho wa e bona so re santse re ilokiše le yona e ya go tla go namela heshe tše pedi re e lebelele and then re lokiše le taba gore ga botse wena bophelo ba gago gore bo be ga botse bo swantše bo tsamaiwang so ka labone re tlo bua le batswadi ba gago re tlo bua le mokgalabe ratswale wa gago re kwe nnete o tle le lengwalo le la 5000 o le swere aowa ka leswara
mara le gona le gona lo ya ke kgopela o tle le lona re tle re tsebe gore batho ba e leng gore be ba go nyadiša ke bomang dikwanelo ba kwane kang leng akere and then re tle re tsebe gore tšhelete monnola e ile kae akere bone motse le yena monno ne re sa le mokhukhung Middelburg ne sa le mokhukhu jwale mo mokhukhung go dula mang ke o rekišitše wa ja tšhelete jwale ge ile jwale ka gore wena o rekišitše mokhukhu wa gage o jile tšhelete ya gage o bereka buang ka yone e ya nyakega ya mokhukhu ke ga gago le yena gopola gore ntho re e dirang re bolela ka thoto ya mohu ene mohu o tsebane mosadi so that's why ke re dilo tše dingwe ga di bonolo mo e leng gore nke be re bolela le malefo a ke ra bona malefo šo gona gore le be le hlalana malefo a dutse mo a re no nna mokgekolo wa gešo a ke sa kgona then be re tseba gore notaba lena e bonolo so re bolela ka mohu nagana wena gone jwale o ne stene monna a se rekiše monna a tle le bitleng la gago a go botse gore a ke sa go nyaka o ka reng o rekiše bokae mokhukhu 9,000 o mara go ra re wena moso o 5,000 a gago ga botse o ekgwe wow mara ba geno ba jile 5,000 wena o jile 9,000 ka gare ga go rekiša mokhukhu go ne se kana se o sešeng kua ga gabo gore le bona ba no kgalela ne nka se iše selo ke le bona ba tšo tšea mmereko mo na berekantse ne nka se iše selo mara ke no rana re se se nagana o robetše mosadi goba monna ga gwane o tla re nna a ke sa go nyaka o ka file yona e bohloko mara wa boko nagana mohu a e kwa bohloko ke a ikušiša yona but a ke sa kgona ntate moremi ra go ne nngwe tsela ke a ikušiša ke a go kwa but a ke sa kgona alright ye ya go hlapiša re tlo go thuša kere ye ke ya spiritual husband re tlo go thuša kere ye ya mathata gore o robale ka gae re tlo go thuša kere so re hakile ke ye o tswa jwang ka labone re tlo kwa gore o tswa jwang goba o boela jwang ke tše pedi a ke nyake go go tshepiša maaka go na le kgonagalo gore phetolo ya gago e tlebe ya gore o boela jwang o re emele ka mola re etla gone jwang o ye go kopana a le ngaka Moremi a go fe tharolo ya mathata re a leboga Moroka molli wa lapa la bobedi a šo ke a buti ke tata go rena o go rogile nke o motamiše mongaka ke moka o mo amogele semmušo prof motswadi ya ka ga ke go tame le kae awa ke kgotso papa ke kgotso ke baga mang ke baga Dibilwane April alright le baga Dibilwane Spend alright le tswa ka kwa Spitsbend thietša malome ka kapa šua lefe melao ya kgašo re a lamogela motswadi ya ka malome ka kapa tate šue mofe melao re nape re tsene ditabeng re a leboga tata go rena founu ga e be silent fa o e sa bobedi o netefatša gore o sekebebe wa bitša maina a dingaka dikereke le baporofeta mo moyeng ge e ka ba mohlomongwe o ile wa tekgwetša ka baka la mathata o ile ngakeng a e be ngaka tsoko moporofeta e be moporofeta tsoko kereke e be kereke tsoko le ngaka Moremi ge e ka ba o ile wa tekgwetša o ile go yena a e be ngaka tsoko le kgono e tla ba ngaka Moremi ge lenanego a lefela se sengwe gape kgoši ya ka re kgopela dinnete fela godimo ga tafola e ka be di ješa dihlong di segiša di kweša bohloko a ditle tafoleng ka baka la gore nnete ke yona e ka dirang gore motho a kgone go hwetša thušo ya maleba se sengwe gape re kgopela gore o re arabele dipotšišo go ya ka mokgo di botšišwago ka gona se sengwe gape sealemoya ngwanešo ga se nyake mahlapa polelo re a e apeša gabotse ka lebaka la gore sealemoya se se theeleditše ke batho ba bagolo le ba bannyane gomme a re polelo ye nngwe le nngwe ye e tswang ka fa ge e tsena tsebeng ya motheeletši e seke ya ba yeo e lomelago e no tsena e dula gabotse ka gare ga tsebe ya motheeletši se sengwe gape ke di-cameralo tšeo di bonang mo lebaka le legolo la gore di be gona ke lebaka la gore nto ngwe le ngwe ye e bolelwang mo e swanetše e capturiwe gore le go sasa ge o ka tle wa bua kapa ngwago o tlang wa tle wa bua wa re ke nyaka video kapa ke nyaka ditsopolwa tša letšatši la ke tlile pitšeng tša golo o kgone go di hwetša go nywele ge o le mo kana o re wa ga mang
ke Dibilwane. o Dibilwane Re ba ga Dibilwane ge ba ka tle ba thoma ba raoa gape o fitlhile kua radiong a re rena re dia jwale le jwale le gore ga wa bolela ka mokgwa go no ba le bohlatse ba gore ga wa bolela jwalo jwale re a leboga ka gore ya longwanešo ke tlo go bapala setsopolwana fa ge ke fetsa go bapala setsopolwana ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditlaišego tšeo di go tlišitšego mo pitšeng tše kgolo. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. re a leboga ngwanešo a ditle. ke dumediša kakapa le bašomišane ka yena, ke dumediše le moprofeta o mogolo o ke tlileng go nyaka thuso go yena. Thobe. Gore ke tsebe gore ka molapeng la ka ke ne le mathata ke tshwara matogotogo go sekolo tsoko ile le December last year ona ngwago ke itlhokomeletše bana ka mola sekolong wa lla founu e tswang ko motseng wa ka go thwe no ngwana gago wo wa lla sebono wa mosetsana o tlhakatlhakane a tlhakatlhakane mo go nyakega wena ke re jwale lena dikgaetšedi tša mohumagadi wa ka ba mphounela le ba bararo ke re jwale ka e re ke mo ke lebeletše bana ene nka se kgone gore ke tlogele bana ke tswe ke kitima ke tle ko bošego a nna le ka sentswale ba re ka eng ke re ntšeele ngwane o le reng o tlhakatlhakane a na le tsebe motho tsoko wo a ka le thuša wo a tsebang ke lena koo ka re nna ke mo ba ba tsebanang le nna o kwa sa re ke nyakane le bo dikoloi ke kitime le mašeleng la bona ke no ba motho fela la mpona mo ke berekang ga ke kry selo ke no ba ke kgopetše go no ba thuša ke re motlhang modimo maybe a ke ja ke na eng le ge ke nyaka ja go ja ke kgopela go bona ba le mponang ke tlhokometse bana ba bona mo ba raowa re gopola o montsokonyana re ka bona re mo tšee ngwana wa gago re mo išeng koo ke ra sa believe ka pelo e botlhoko ke bona ba le ba toropa founu ba nkišetša ngwana o koo motho tsoko o a lebelelana le ngwanaka lebelelana le yena mola a wa šifa le ba kgona go bona gore ne bothata ba ekeng empa ga a botse ba bo mosadi ya gešo nnete because nnete eo e be e sa tshwanela bona e be e tshwanetše nna ke le motswadi wa gae ga mmogo le mmage o ba sego ka ewe nako o te tšhomela ka mo dipolaseng o ituletše ka mo dipolaseng ke re jwale ola mmabo le mo founetše ba raowa a re mo kry-e re tla leka gore re mo tshwara go sasa ka e le gore ke bošego re leka o founela difounu di nolola a di arabege go right ga wa ke a thobalela ke tswa ka masa bjanong ke kgopela ba ke neng le bona basadi ba babedi monna ke nna ke le teng ke nna ke tshwereng ditšhii tša fawe ke nna ke tlhokometseng batho ba bošego le mosegare se se diang kgwakgwate tshwanetse go tsena because ke lebeletše bana ba sekolo ka mo gore se se tlo diregang se le se sempe gore se se lokileng ke kgone go tlhalosetša e le monga sekolo e leng tlhogo wa sekolo ge ke a dula ga tsena mo fulu ke a mokgopela ke re man ngwana ka man se o tlhakatlhakane ko lapeng e reng ke kitime ko kwa gore na bothata ba ngwana wa ka keng hai wa ntokolola mogala bola kana ge ke dula le bona ga ka dumelelwa go no ya gae ka nako e ke nyakang mosegare ke tshwanetse ke be le bona ke apea ke thuša le basadi ba le go apea ke ba direla dikgong teng e leng gore bana ba kgone go ja breakfast through mosegare bošego ke no ba le bona ka e le gore ke kgopetse a morena re ke kitimele gae ke kitimela gae tsena gae ke kry-a ngwana o le ago ka gae le bona batho ba le ba gabo ke a botšiša ba raowa ya ko go wa boraro a šala mosadi wa geno morago o robaletše kowe re ile o mo iša ko mothotsoko kowe o robaletše ko ka ge le gore ba tloa mo maabane bošego re be re mo latile mo o ba lla ka nto e tee a lla gore dipampiri tša gage tša matric di latlhegile ka mo toropong ga diego ande di mo dira orago a re ke tlhogo ya fiša kwa o fiša wa tlhakatlhakana o kwaleng le le teng la mokgekolo le mmotša gore tšhaba o tšhabela ko morwedi wa ga ausia ngwana bo mosadi ya geno wa boraro ena o ke reng ke mo kry-ile go ena a ngwana o la ka nnete ke a tsena ka kwale aowa ke a dumediša he
nke le mpotse mogadimo maabane molato be e leng ka o ngwana wa ka o a re ka ge ba go boditše diafo re bolela ka gore tlhokwa medumo kwa dipolelo ye nngwe polelo e re dikgame ye nngwe re tšhabela ko go mma ko go sesi ko kgaetšedi ya mma kgaetšedi ya mma ke yena go thusitše ngwanaka ka ge o mpona ke le mo bankišitše go motho o re lo tše ntšhi a ka se di bolele o ba nyakile nna papa gore mma ke re jale mma le mo tsebišitše taba tše a re ke re jale o reng o tla tla gae ka e le gore o phela kowe dipolaseng aowa a ka se kgone go tla gore a gore wena o tshwanetse o emele o morwedi wa gago ke re jale o reng mothušane o wa lena ba re no o re tle gapele ka bomasekese ya thapama okay a niele ke mosegare jo go ra go kgonagale ba re ke nna ola ke ne tswang le ntlhokomeletše yena a ke re ka e le gore o robetse mo motshwareng monna ke no tswa ke le kwa gae ke afole boroko ka lore ga ke robale mmereko wa ka ke bereka bošego le mosegare ke thušana le batswadi ba go apea ka kwa bošego ke nna ke le tee ke lebeletše sekolo ke lebeletše le bana go se ka go a direga phoso alright ke a tlhwa ke rile ka bo 6 ke tshwanetse ke sepele ke ye sekolong ka no kana ba rekwa ke thomo latana le kgaetšedi e lwa mosadi ke re ao kana le rile kwa monno la rile 6 ne a re ka re o re right so ka ge le gore kwa le gona ba nnyaka 6 e re ke founele kwa ke founela dihumagadi tšela ke dulang le tšona ka kua sekolong ba re tlhokometšeng bana ke tlo tla latanyana le ntebelele mpheng awara e tee ka bo masebene ke tla ba le lena moo ba re ga gona mothata malome ebe o ka no tswantse o le ko o lokišetša taba tša ngwana gore di kwele okay re a mo mothotso ko jwale ke rena ba le re šalana morago ka kwale a ra fitlha re nna fase mothotso ko la aowa ke yena o thoma o lokiša dilo tša go mmotša gore ne bothata ba ngwana ke eng o thoma go ntlhalosetša mogalabe ke re aowa ke nna mokgekolo o kae ke re mokgekolo gago o ka mo mašemong a bo dipolaseng ka mo wa bereka alright a re jale ke kry-a bothata modima ngwane wa gago ke re bojale bothata ba mohuta mang bo le goreng bo palela wena o re no ane ka nako eo ke ne le bothatana ba go tlhotša mare ga ke te kwešiše gore why ke tlhotša leoto la right le a gana le ge ke sepele le a nkganetša mara ke no re motlha o mongwe ka e le gore ke gotše ke le motho wa go bapala bolo dipeinana tšela tša bolo di buile motlha o mongwe di tla itshepelela se bothata ke no tšwela pele go no tlhotšana ka mokgwa wa ntlhalosetša o thoma gore monna go tlhotša mo wa se fela monna ke ga eng jwale go sa mpotša tša ngwana ka jwane wa raowa ga e kgonagale gore ke go botše tša ngwana ka ke tshwanetse ke go thome ka wena ka tše ke di boneng ke rileng ba go biletše tšona e be e le tšona tša gore o tlhotese o mogalabe maoto a gago wa bona ke re le ke le ntsho ke a le bona la tlhotša le ke le yelo ga swane ke ne le bothata ba lona le ge ke sepela ge ke tswa sekolong ke tswa gae ke ya mmereko sekolong gona go khutša gane gore a tlhano mo tseleng gore tšatši le a fiša a lena taba selong di boa di re tlhobola dithako šala ke lesa ke nne ka maoto ke bethe ke phefo ke bušetše maoto ke tswele pele ka leena fela a re no maoto wa kry-a ka mo gae mogalabe ke re ka mo gae ke mo lebelela ka matlong ke re ka mo gae o ga gešo a re aowa ka lapeng la ka jwang a re mona humagadi ya gago mmotšiše gabotse nka go botše nnete mona humagadi ya gago o ne le bakgotsi bakgotsi bawe tseba ge go ne le se seng se ba se dirileng ka ga wena empa gore ba go kry ba šomišitše bohlale bo yo itseng ba rile ba ile ba bitša humagadi ya gago ka leng la matšatši ba bolela le yena ba mmontšha bohlajana ba bona ba gore bona ba ke batho ba mohuta mang yena gana ka nna a re nna nka se dire mogala ba ka taba tšeo gana ka nna a sa tšee dirai a tšea nako e telele ka re ba mo file nakonyana tekano dibeke gore kgwedi go ne le ka mokgwa bona ileng ba fetša ba dirile tša go ya maleng le tšena a di ratang ba di tseba ke bakgotsi bae
ba mmitša mokgotsi a waetla keno a tswa tle re ketle ka keno ba tseba gore bona e be ba mo theile ka eng gore go bona ba kgone go nkry-a ba feditše ba mo file tsona tšela tša go ja tšeo a ja nwa go no re a tla a thome gore nna le yena re thome go dula mmogo e ntše a ya bo dipolaseng ba la bua motho o la o ntšhentšheditše motho o la a sa phela le nna go tshwana le mengwaga ye ke phetseng le yena from 1986 a tla ntšhentšhetša ka 2025 modima mengwaga ye o 30 something to 40 batho bale ba mo kry-ile re ke bakgotsi ba gage mokgotsi wa gagwe ko o le goreng o nyetswa tla mo nageng ya borena ke kwa naga ba gaišane le ka madulo o dula ka line ya ka pele ya gaka mosadi wa ka dinako tsotlhe le ge ke tšhaiša mošomong ga ke mo kry-e ka gae go bontšha gore ka nnete ba motshwere ge ke tswa wa tswa ge ke ya mmerekong 6 o'clock wa tswa ge ke boa setša fitlhe boa ka bo 8-9 ga ke botšiše ke tla botšiša ke le mang ka ile gore šitše ke tshwerwe le nna ke ka tše di tshwerweng ke palela le ke polelo ke palela le go itirela okay ga e tše di tšela tša gabo ke ba bararo kana ba nthušitšeng gore ke be ke tsebe gore why ke ba jitše ka taba go thuša ngwana wa ka ngwana o lago ka ke yena dilo tsela tšaka di bule ke tsebe ge nke be se ka yena maybe nke be modimantšere kapo tšeo ba ntirileng di nkreile alright ka re o fetša mogala be ke re jale ge o le jale o ka nthušetša ngwana wa ka wena mothotsoko aowa nka o thušetša yena ke re nka leboga o ka nthušetša yena e re nna ke kitime a re jale wena maotwana o reng ka ona ke re no e re nna ke kele mošomong ke tla o nyakanyakana le ntwa o reka pele ka ile gore nna mo ke berekang ga ke gole go bolela nnete ga ke gole mogala ge ke tlo re ke kry-ile feleng ke ge gana ka mola ke šomašomelang letogo ba ka re monna gore wa bona o ka re diela mo and then wa re o fetša mo re tla re 20 rantanyana or borothwananyana ko gae ka raowa nka thuša ka yona ye tabeng ke e kry-ang gona koo ka re gore ke a bereka la bona ke bereke le tshwa le nna le mpona tšatši ka tšatši ke gona hai ke a tlhoka bothata tabeng jale ge ntše ke le mešomong ntše ke šoma ba gabo ba fela ba mo founela ba re wena sesi wa fa wa tla mo o tlo tlhola ngwana le monna ba lwala gape monna o ebile aowa ke sono ka yena maoto ke maoto ga a kgone le o tswela pele ka mesepelo re no mmona le mo tsele o no eta a ema di ya metlholo karabo a gage o rile go bona re ga agwe ke dikhumo re ba morena wo ke tseba nna le yena ke godišitše bana le yena ke ne bana ba šupang le yena go robetše ba bane go šetše mošimane o motee ka banyana ba babedi ka e nako o rile ge yena a boa ko dipolaseng tšeo tša bona a te kry-etse tša te kgoletseng tšona go tseba yena gore se a se jwetseng mo memoyeng ya bana ba baka ke eng le nna ke tsebe go dutse o no re o boa kwa go dutse o ka re 3 days 4 days ka re e le mokibelo ka tswa ka sekolong ka o pompa metsi ka luki mebereko ke tlhong ke e bereka ka noši ke le tee ye ke tsebang gore morena wa ka mpha yona ye ke kgonang go ka e tshwara a boa ke le gore ke šuteditše mo le gore mphile gona ka šoma mešongwane ela ke boela gae ka bo mapast 11 ya motšhare ge ke tsena ka gae hao mosadi o dutse montle mare ke ya bona seemo se a se sa ka metlha o ka re go ne bothata mare bothata bo a ba bo bolele gore gore a re besitše a boditše bana ba re papa lena o so nka se tsebe eng ka re le ka molomo wa bona le ge ba sepela o ne motho wa mpoditše gore re a sepela eng ka lebaka la gore wena o dirile 1 2 3 aowa ke rile ge ke tsena fela ke re ke kgopela tšau ja ba re aowa gape sebara o na le mo go ne le sebara ngwana bo mosadi wa gešo
ke ba tshwana ba le ba go iphelela ka go no foga tsela tše itseng tše di sa lokang tsela di ba dišang ba re no o tšere founu ya mokgekolo wa mo fridging mo o tswile le yona o ile o e rekiša ka re jwale lena le le kae ba ra go re tswile re ile ka mo next door ke re jwale polane ke ba re gantši o kwana le wa o e rekiša ka thuko e ga naga letsogo la go ja ka mo ka re ao mola direnkeng mola ba re ee ka re reng ke tentšhe ka tswa ka lebele ke nnaola ke ngaya sego ke fitlha ko renkeng ke botšiša ba le mola a la bona motho o mo jwale ae a ra mmona gape motho o ke a lla ba re o tšere founu ko motseng wa ka o tšere le ya humagadi founu eo a re no a ra mmona motho o aowa a la mmona ke tla ke lebelela fatshe jwale ke tlela ke go ngala ka e le gore ntho ke e nyakang ga ke e bone ke boela gae jwale motlhalogwane re boela ka gae o ne ba tsebiša gore ga wa mmona o go paletše ai ke nna ola ke boela ka lapeng ke a tlhotša ke dia dilo tše ka moka ka matlhotšo ka malwetši ke nna ola ke tsena ka gae banna ke sa tla gate e kgolo e butse ge ke re mo monye ke tsena ka gate e nyane motlhala lori shu mo pela ntlo o laišitše mosadi le bana ba sepetše ga ka laelwa nna ke tseba ke latile difounu gante founu e ke ya one gore be ke nne ba nyaka ke tswe ba šale ba dira mesepelo ya bona ya ba le gore ke go sepela ga bona ke a dula ke ngwaga o fetile ke ntše ke dia ngwaga bobedi ke dula ke le teng ke lwala ke dula ke le teng ke sena mo le motlhokomedi ke ya mmerekong ntše ke lwala ke kgone go lofa ge ke lofa ke tla kgopela mang diamaleng a ke bereke a o no nka reng ke ema mo tseleng ka re ke kgopela borothwana mpa ke taba gore ke tshwantse ke le mmerekong ke lwala ka mo gore ke dira eng ke no mmerekong ge ke tlabeng ke senaso ke kgopele go ba ke šomang le bona le na 10 rantanyana ba mpa ke nna ole ke o reka tše ke di rekang ka o tseba gore ka mola ke ile ka go ba kgopela ka re ke kgopela go thušana le lena ba raua o ka amogelwa e le gore o gopotse jwao o ka no thušana le rena ka nne e reng ke tswele pele ke a dula go tla le mo reng ke bereka letogwana gana mola ke berekelang ka ona ba mpha 2 rantanyana eo ke re ka gore šifa mogala bole ile a bolela ka bolwetši ba ka mara ga ka kgona gore nthuše ene bo nka se kgonegale ke re nthuše because ola e ka no ba e le wa bo mosadi wo wa gešo bana ba gabo ke bona ba thušang ke yena motho ola e rile nna ke tšwe leano la ka gore ke bone gore anke ke sepela batho ba o tseba o ka thuša e re ka re ikgonle a ke gane ko o mogololo tša senke ke di sepele mare nke ke di sepele ma ka re šifa ke kwa botlhoko a ke tsebe gore tlhoko bo ba reng ke bo kry-a ka gae ke ka lebaka mang ke nnete o ke tswa ka o nyaka o mo motho tsoko wa bobedi a mpotša go swana le motho tsoko wa mathomo tseba o hwa ka mo gae ka lebaka la 1 2 3 ba kgotse ba mo khumagadi ya 1 2 3 hao ke nnete tabe le hwileng ka pele polane mogala ba gešo ga ke na selo mogala be jalo o ka nthuša jwang ka le rena mo ke ngapa-ngapang a go ngapege e le gore ba gore tšatši le leng ge modimo a ratile o ka ngapega motho o la modimo a ntebelela ka matlhong a re mara ke sono ka wena e ke go lebeletše ke go bonela lehu ngwana batho sepetše mole e re ke no zama go go thuša mo nka kgona a kgošanela modimo go mantšha mo le mo wa mpha ke nna ola ke rwalana le dilo tšela ke ya ka magae ko ke dulang ke namela taxi o tloa moo ke ana gae fitlha ka gae ke šomiša dilo tše ke ntši manbeke ke krile o ka ba raka a felo jwale o kare ke gokile dinosi ke fitlha kwa ke lefatla a ke robale ke fella ke moya bosiu ke no re ke robetse moya wa re ka fofa godimo mpete ka kitimela ke ya ko ntle ke raga maoto mola aowa moya shu wa boa ke ba mothonyana ke nna ko ntle ke why ke loser moya
ga ke lusa moya ke robetse molato ke a dula-dulanyana bekenyana kgošane ela ka molata ola ke šomang le yena ka re a kgoši ke kgopela so go ka mpha so ke tlo kgona go raga-raga go apijanyana a motho wa modimo ka pelo e ya go loka ya go tlhoka le bothata a re ke rata o mphelela mogala beso ke rata matsogo ga o ntšhomela gabotse wa nthuša ai no probleme a mpha thupoponyana ke sa fofa gape ke apere e fitlha pele jale ba re ke maoto ke lefatla ke monagano ka morago a na go o dutse wa mpotšiša o naganang ke re ke no nna ke nagana lo tse ke sa di tsebeng ke kgona go gopola selo after 10 minutes a ke sa se gopola molato ke re ka ge o mpona a re lo tse ka moka wa tseba mogala bo ditše re kae ka ke tsebe ka gae hebana kwa boraro a jale tlhalogane sharakane nnete motho wa ka di a nna so ee mara se ka boyena tseba o ropilwe ke bakgotsi gore a šomele for bona a dire tše bona ba di nyakang ke jale ka nna wa lapa la gae ba ka itulela ke a dilo tše lamphileng tšona ke a gae ke a koma go a tshwana fela ebile o ka re ke gokile go goka maoto a ebile ke a še a tshwana le le jwang ke le le jwang a tshwane le o tshwana le nna lefatla ke lefatla monagano e ke dutse le batho ke ne nako e nngwe le ba bolela kore ka ra ke bakwe lebeletse wa ke ekwa dilo tše di tla mo nna mara ga ke nyako di tsentšha mo nna o dula le mang ka gae pa ke dula ke le tee papa bana ba gago ke ba bakae ke ba bararo ke ba bararo ke banyana ba babedi ka mošimane o mo teng and then mosadi ya gago lebaka la gore a go tlogele gore ke eng nka bolela maaka a se relwe a se re rogane okay o ka yena ka e nako dipolaseng and then wa di tseba dipolase tša leng mo go tsona nka bolela maaka bana ba senke ba boa ba no tla go botšiša gore papa bophelo bo reng go boa o mo tee o ke yena mpoledišang ka founu wa mosetsana wa mogala ba felileng ba mpotša ka bona gore ke bona ba ka dira gore motse wa ka o eme botse ge ke na le bona ke ba ba sa tleng go nna go wa mathomo le wa lasebone alright ke bona ba tshwereng ke wange ke sepela ba re ba tshwere motse wa gago ge ba le ba sego ga ona maatla o ka bang le ona because o tshwere ke bona batho ba le wena alright thušo ye o e tlhokang o hloka gore mosadi ya gago a bue ka gae ke tlhoka gore ke alafee ke be gabotse ke be ke boe gape ke tsebe gore ke lo tšela di ka tswa go yena a boa ya ba mosadi wa ka gape ka mogae gape ee alright ke nyaka ka mokgwa go sepela ga mosadi wa gago ka gae go go swediwa gore go ntšhentšhitše ga ke ke sa ge re no ba re bolela ka kgopolo go gobaleng ga yona go no gopola go no gore mosadi o sepetse o gobetse ga kaka go feta lentswe la kgobalo kore a le kwa ke re le ge motho a bolela ke ne le o se mokwe o no kry-a le ga re wa nkeletša ke sa mokwe pelo wa ka e ganeletse mola go teng alright re nyaka go go thuša tata go rena go na le kalafi ya dihlare go na le kalafi ya ditaelo tše di rileng go na le kalafi ya semoya kgopolo ya gago e gobetše go feta ene ntho e ka go fodišang ke e tee ke gore o nyaka mosadi ya gago a bue mola o sa tsebe gore o sepetse jwang le gore o tswile ka jwang ka lebaka ya alright o sa mo rata mosadi go feta lentswe le rata because o ntirile monna alright o go diretse diphoso ga kae ke tše dintšhi tše ke felang ke di fetišitše ke tše dintšhi fela o sa na le pelo le moya go mo swarela morena alright o nyaka go ya go bona mo a dulang ga ke go tsebe re na le ngwana o a bolela le wena a tsebang mo mmagaleng o rata gore o ye go bona mo mosadi ya gago a leng gabotse alright ga a ka boa o ka se lwe le yena o bile ke senke bile re ke nka tsoe ke lwele le ena ke senke ke no mo tshepišana alright
mo bophelong go na le dilo tse e leng gore di ka go bakela bolwetse and go na le dilo tse e leng gore re ka di dira di ka go bakela pholo ya bolwetse bo o leng ka gare ga bona. Kwešišo ya ka e mpotša gore o gobetse mogopolong gomme o gobetse mogopolong ke sa gane malwetse a maoto, malwetse a mafatlha. Kgopolo wa ka e re tšeang boloi le bobeeleng kua thoko gannyane re lokiše mogopolo wa gago. Gomme mogopolo wa gago re o nyakele se e leng gore wa se nyaka. Mokgekolo wa geno o dipolaseng a se ga bo motho ke ntwa mathomo batho ba swantse ba e tsebe. And-e ngwana o swanetše go ba le ga gago, bana ba gago ba ne le ga gabo bona, ba seke ba go bona o hlaka, ba seke ba go bona di sa go tsogele, ba seke ba go bona o se ne tšhelete ba go tšea o kare ga o selo. Mogolo ke rata kgopolo ya gore o rata mosadi ya gago wena o ka kgona go mo lebalela go tše e leng gore o di dirile tše ntšhi. Go botlhoko, ke bolela ka botlhoko ba gore lori itsene e thutile dithoto ka moka wa kry-a motho a sepetse a se ya go laela. Ke botlhoko ba mathomo bo bo gobatšang mogopolo ka bona o tla riang gore tše dingwe tša ditho tša mmele di ko botlhoko. Re bolela ka botlhoko ba bobedi, mosadi ya no go tsamaya a go tlogela go bajwa. Ke ye nngwe e ka dirang gore kgopolo ya gago tše dingwe tša ditho tša mo mmeleng di ko botlhoko. Bana ba sepetse bao ba ratang, bao ba thekgileng, bao katanang, bao berekang bošego le mosegare for bona ke botlhoko ba boraro. Mmele wa gago ka se tsogo o lokile tatemogolo, and-e kgopolo ya gago e tlo go bala mo e leng gore le go latlhega e fela e latlhega gobane o nagana kudu o tipotšiša dipotšišo tše e leng gore dikarabo tša gona ga o natso. And-e go botlhoko gore o le monna goba mosadi o te kgwetše o le ka gare ga seemo sa gore o gobatše mogopolo wa gago ka motho yena mo a leng gona a thabileng a seneng taba le gore wena go diregang ka wena. Tatemogolo, wa mpona ke ngwana, ke kgopela go go botša lentšu le le teng. Ke kgopela o seke wa rata motho go feta wena. Le ge o ka ba le mosadi o seke wa rata mosadi go feta wena, e thate pele o ka rata motho mongwe. Ge o ka e thata o ka se dumele go tukuša botlhoko, o ka se dumele go dira diphoso, o ka se dumele go ba ka gare ga mathata. O tlo nyaka go ba bophelong bo bo botse go etša ka ge o te thata. Gomme ge mosadi ya gago a ka lemoga gore ke kwiša monna o a te thatago botlhoko, o re ge motho a kgona go te thata a ka kgona go rata o mongwe, mara motho ga a sa e thate go tlo ba boima go yena gore a rate o mongwe. So nako nngwe mo bophelong re gahlana le basadi ba sa ithateng goba banna ba sa ithateng, mara ge e be ba ithata be re ka sebe ka gare ga diemo tše re bang ka gare ga tšona. Bana ba gago ba tlo boa, ena ba tlo boa ka sehlare, re tlo ba lata, ene ra ba botša gore papa go lena wa le hloka, and then e be kgetho ya bona gore ba nyaka go gana na, mara go ganeng ga bona ba tsebe gore dipolaseng a se ga bo motho. Dipolaseng ke kompong mo re swantšeng re dule re bereke re tloge ge kgwedi fela re fetše gola re ye gae. Kwa go ile ena ka mo dipolaseng bana bao ba tlogetse Mamelodi, ene ko Mamelodi ba fitlha ko ba phatlalala bana ba o mogolo gore o Joburg wa mošimane le ena o tlogetše mosadi ko gae le bana ga sa ba tlhokomela, a kwešitše botlhoko ke se mmage a ntirileng. Wa bona tatemogolo, ke fela ke tipotšiša gore ke le o monnyane so ge ke šala re ya go fihla aging ye lena le leng mo go yona go tlo ba go diragetšeng maphelong a rena. Re no ba re thuša ke mananego a go swana le bopitšeng tše kgolo a e leng gore a phurula megopolo a rena le gore bontšha ditsela tša mo re yang go swana le gonjwa le re bolela ditaba tša batho ba bagolo re le ba bannyane.
ke le kwa bo fela ka gare ga matlhoko a bophelo le mathata a bophelo ke kgopela gore o e thate go feta dilo ka moka ke le kwa bo le ge ke tlo go thuša tatemogolo le kgone o tlogela go bolela ka pelo goba go gatelela mogopolo wa gago ka nnete o gate kgobatša e le wena ka nnete ka batho ba e leng gore mo ba dutseng gona ba thabile ke le kwa bo ke kgopela gore o thabe bonnyane bo bolo bo bongwe bo bo kry-ang re berekane le mmele wa gago o loke o be gabotse o je dijo tše di ka fepang mmele wa gago tšatši le lengwe ge motho a go bona go kry-e o le gabotse ke le kwa bo o lile o feng rapetše o phasitše ke o nnete sepetše o nyaka ditaelo tsena ka mo o e tswa ga o kry-e pholo ka lebaka la re pholo ya gago ke gore mosadi ya gago a boe ka gae petišo ya ka ši re ka ya kompong ge re ka mo kry-ane monna ke se ke kweleng bale ke se ba tlhetlhileng ba babedi ba mpotsa go a direga gore o na le motho alright ke bana ba gago Mm. ke ba ba go botsang gore mme go ne le kgonagala gore o ne le motho bale ke sepetseng ko bona gore ba nthuše alright Mm. so ga ke tlo tšea leeto Eh. re swantse re tšee leeto re ne le megopolo e mebedi Mm. ya gore go na le kgonagalo Mm. ya gore re mo kry-e a ne le motho re o dirang re fitlhe ko yo ba bothata yo ba bothata yo ba bothata bo bogolo o bona o ka re ka dirang mare tatemogolo gore wena o loke o bona o ka re moremi a ka go thuša ka eng gore wena o loke nna ke wara ka wena le nna Eh, gore ke kuke dieta ke Mm. tlemo Mm. ke tlogo ke kwa botlhoko be ke no nyaka mmele wa ka o boele ka mogola o leng le mogopolo wa ka ee mara re o fa ntwe mmele wa gago O e nyakang. o e nyakang so that's why ke re gabotse mmele wa gago wa ka wena o bona o ka re o nyakang ka re ka nyaka ye mara ye re e nyakang ra kry-a ile gore ge re ya kua re kry-a ile gore e ne le tše ding tše e leng gore di ka feleletša di go kuša bohloko go feta ka mokgwa o bo kweleng go bo hafola gona mo e ka ba gore lokiša mmele wa ka ke poele sekeng ya ka kwa seke ka e lebelela ke tla no ba le gore o tla ipuša wa le ka nako a buileng go a ka nna a ka mo kwatela le yena wa tseba a ralwa ga o ne lentswe le lempe le leng a mphoša ka lona kapo nna ka mo phoša ka lona alright ge ke le morwago ke le so ge nka go botša gore nyaka stene go na le basadi ba ba kweleng botlhoko go swana le wena ba nyakang go no ba le batho ba ba ka dulang fase ba ba phutha ba aga motse ba nyaka monna go ba le lerato o bona o ka re ke tlabe ke go latlha ka gore a ke re kua re yang a re tsebe re o kry-a Ao. go ne monna wa go lwa wa go gobatša wa go ba le Ofa. dithunya a go Ehe. dirang ka o ka re o fitlha kua wa kry-a ile gore re lateletse motho mo e leng gore o te fitlhile gona no ga moleteng then ba tla ba fitlha kua ba go bulela case ya gore wena re lateletse mo re o tlo re gobatša ke mo monna wa go gobaditšeng re tlo re a ke re swanetse re nyake selo mara re se nyaka gabotse e seng gore ge re ya go fitlha kua re be ka gare ga mathata goba re fetse re tsene ka gare ga mathata wa bona mosadi tatemogolo ga a hladiwe ga a tšere thoto o no aga motse wa agela bana ba gago wa teketla ka bophelo o tlo boa ga se wa gago mosadi ola kwa kgoro kwa badimo ka nnete o tlo boa ke nnete ba e leng gore ke badimo ba geno ba tseba re phetse le ena nako e telele ba tlo mmuša ka nnete jwale wena gone jwale o seemong sa gore o a ba jwa o hloka motlhokomedi ke feditše ebile ke bitša lasbono ya ko gae o na nna sošankobe wa mošimane ee le ka e nako ke tlogetše yena a šala a tlhokometse kwa ke ne le dikgwedinyana tše pedi tše tharo ke dula le ena ke mmotša ke re wa mpona ke le sewa ka sona ka se dule ke le teng wena o no fela o nthuša ka tše di mpalelang ka mo ntlong o kgona go no nthuša ka bo dipitša dilonyana tšela mona ka re ke boa ke lapile o feta ko ke boang ko dipistopong jaaka a bona nto ke e ratang ka wena o rata bana ba gago o rata mosadi ya gago le ga a dira diphoso jwale ka monna a re mo latelele mosadi a latelelwe ga a sepetše ke dumelana ebile ngwana bana ga ba šetse ba bolela taba ke taba nto ba e bolelang wena tatemogolo motsola o thotho ebile o tšee selo ka mola ke ga bo bana ba ka nnete a kere age motho o mo hlokang mo bophelong ga motho a gola
o hloka motlhokomedi Ke le hloka motlhokomedi wa go ba le maikarabelo wa go tla go kgona go amogela bana ba gago ka nnete ka re go tla go kitimišana le mokgekolola re tlo kry-a re le ka gare ga mathata re tlo lata botlhoko o tlo latelela botlhoko bo e leng gore Kaofela. wena o ka se tlho sa kgona go ka boswara and wa bona mmele wa gago go betse ke kwele ya potsišo ke gore ge motho a sa go nyake gone jwale bana ba gago ba sepelela kgole le wena go o ka robala ke mo ba tlo buang ba re papa ba tla ba go riela dipoloko tse botse ba diangeng e le ge ba re batho ba seke ba re wa bona like a itlo ba nto e leng gore e ba nto e right ke ntho e ntlisitse mo ke rile ke dutse ka bona o ka re ya go šetse yona ya ka so re ba tlo buša ke ge ba kwa Ya, ka mara, le ke a pala a e tlo ba nto e botse tate mogolo wa tseba like motho mo riele poloko ka ge o šetse o bona gore no batho ba ke ba ratane ba babedi ba phela mo go tee ba phela le bana ba bona le ge bana ba mo riela tšeo tše botse le batho ba kgone go kwešiša gore a ke lerato le e leng gore batho ba ba godišane ka lona ka nnete mara gone jale tepotsišo gore ge wena o e ya go robala sona seo ba go tlogetseng ka sona le ge e ka no ba ditena goba ntlo ya mobu motlhokomedi wa yona yo ba mang a ka se be gona so a re tsebetse mme o la dinagananko ke nnete a e bona nnete mara nna maele a ka ke le ngwana ke re mo go wena motswadi aka a sa believe a se phoso gore ge ntlo e thubegile o thome ye nngwe ke nnete ntle le go tlho o tsamaya o kitimišana le batho o sola batho o leka go kobolola batho ka nnete ya wa tseba go kobolola mosadi a go bonolo ke le kwele and mosadi re kobolola o a nyakang go kobologa wa kwešiša ya nako nngwe re nyetse batho re re a ba rata ganthe bona a ba re rata ke sa re gore a go rate ke no ba ke e fa mmono ke le kwa wa gabotse nkwešiša ke le kwa ee gabotse so nako nngwe o ka hwetša e le gore wena o te tshwere gabotse and then o tepotša re mo emetse ganthe yena o tšwetse pele ke nnete wa nkwešiša ke le kwa botse nako nngwe o tla re o tloga wa kua wa mo latelela a tla go botša le gore bana ba la se ba gago ke le kwa gore ka re ngwana o tseba ke mosadi ke sa re gore a se ba gago Ke le kwa ke no ba ke bea mmono nkuša malome ka kapa ke mmono gore re ka lata dilo tše dingwe e leng gore e tatela marumo a mang e leng gore A o re mogala wa tlhabe. gešo A o re a tlo tlhabe. motlhaba ene a tlo mo gobatša ka hwela ruri ee ke le kwa botse so bolwetse a re bo alafe then re bone gore o ba kaone jwang and then dilo tše ding tate mogolo mo bophelong setlhare tsa stress ke go amogela ke le kwa botse wa nkwešiša ke le kwa wa gabotse bona setlhare sa kgatelelo monagano ke go amogela ke le kwa botse go ka ba le go amogela then dilo tša gago pholo ke o tlo kgona go thoma gabotse wa tloga wa ba gabotse wa loga leano le lengwe la gore bjale mo ke tswa bjang kore nto botlhokwa kore ka re ga seemo se o tswa bjang ke le kwa gabotse ke le a kwa kwešiša so malome ka kapa nko o bolele le tate ya wa tseba ka gare ga ditaba tša tate moroka taba tša tate di bohloko mara go ne nto ngwe a ke e sware gabotse mabaka a gore ke seke ka e swara gabotse ke gore gone jwale ge re le banna re nyala basadi gore re dula le basadi mosadi o be le nyalane papa ke ntšhitše be ke no shota ka o tlhaba tšhelete yona o ba file yona ka moka le ditlokwatlokwane ditlokwatlokwane ke no shotile mola le mola okay a ke re motho ga a te nyadiše moroka ya o nyadiša ke bagabo and-e gone jwa le ge nka re ge ke le mo mmerekong so ka re ge ke fitlha ka gae ka kry-a mohumagadi a rwele thoto a tlogile nto mathomo gore a re ke a tseba re ke swantse ke ye kae ke swantse ke bitše baga maubane banna gape ke a tlabega mo ke tswa mmerekong ka ke fitlha ke kry-a mosadi a gona baagišane ba re ba no bone ka llori e rwele dithoto baga maubane ba swantse ba gopole gore ngwano kapa makutu wa rena ga a titliša mo gonne batho ba ba mo tlišitšeng and then gore re ba swantse ba bolele le bona gore gape re timeletswe ka moo re nyakišeng ka mo thoko eo and then ge mosadi o e le gore o ile ga a tloga mo ke a ya ga gabo gore a baga batla botsa baga maubane gore no o gona mo motho o mara ga a re fe ntlha le thito be re sa nyaka go tseba rena go diragalang and then baga maubane ba tla tloga ga maubane ba ya ga bo mosadi ya gešo ge ba fitlha kua and then ya ba family tše pedi versus yena
and then a kgona go ba tlhalosetša gore ne ga Maubane a ke sa kgona ke pališe ke 1 2 3 4 mara ga ke kwe tate a gata ditepe tšewe tša gore ba gabo mosadi ba reng ba gabo ba reng o no bolela ka yena le mosadi ya gage le bana le bakgotsi ba mosadi tate o dula nnoši ba gabo ba reng ge ba bona makoti a bona a se gona ba bo mosadi ola ba reng ge ba bona ngwana a bona a no tswele ka bogadi a no tlogetse monna a tšea bana a tsamaya ba reng ba ka ba gešo ga bago šetse nna o mogolo mma papa ba robetše ka moka ga bo mosadi ba robetše ka moka warra wa mpona ke le so nna ke nyaka gore re bereke le ntabeng ya go kry-a therešo ka gore re tla bolela le tate o ra re ge re ya pua go mosadula ra hwetša dilo tše e leng gore re tlo di tshola re be re ya go dianku ntle le ya gore a ka no bane le monna ko a leng mara a re botša dilo tše e leng gore re tlo kgona go kwiša gore ne that is why a tsamaile goba ra re ge re ya go engagea le bagabo ba re botša something go ntse le ge ke le so ke moroka a ke ngwana tate le mme fela a ke ngwana ba gešo ke ngwana kgoro ya ba ga Maubane batswadi ba ka no hlokofala le ba gešo ba hlokofala ka moka mara Maubane ga e hlokofale go ra gore re ne borangwane boramogolo re ne bomamang le ge e le gore ba ka no se tsene taba tšaka mara go tlo ba le ba e leng gore ba tlo di tsena ka go tseba re ke ngwana a buti ya bona ke ngwana mammang wa ga bo bona jwale ge tata a re ba gabo ba robetše ba gabo mosadi ba robetše ino ba bona ba nnoši nang a go ne bo malome borakgadi borangwane boramogolo ba e leng gore ba ka hendla taba gape taba ya lenyalo moroka a se taba batho ba babedi ya taba lenyalo ke taba e thata ke taba e nngwe e leng gore motho o swanetše go tseba gore lenyalo a sentwa go bapala ande mosadi o go ya mameloko e mebedi o gona ko dipolaseng a ka se re ga a robala ba mmolokela ko dipolaseng go tlatle ba motiša gona ka molapeng la tate ba motiša e le stopo tate le gala a sa mmone ke se boditšeng ke maloma o ka re kwa bo family ya gae ka kwa ke ena ileng ka kwena wa ko mathomong a motse ka malome motlolo wa lena ke a makala go diragetše so ka ena nna lena re kgaogane so o no re monna re taba ga go motlolo e boima ene nka se re ke tla go thuša e le so ke a kere bjale be e nyakile bale bo malome o mogolo nna ke ola wa ka morago ke wa kwa ragadi o ne le mošimane a dulang le yena mo nageng e la kwa borena o ke garebe ga e tla o wa ko bogweng a tle wena eno ba papa ke feta ko o dumediša a wa ngwana ka o lokile šulo feta ka and dibekele then wena go ba butša re ba dula kae o reng ngwana a se ke kgone go botšiša because of a ke tsebe gore ba tsile jwang mma bona ba boditše warra o le šaedi ba kwa tseleng a ba ka mo gae ba dumediša ba feta o ba dumediša ba feta a ba tsene ba re koko and then maduma wa tšea wena ke no emiša matsogo ke dutše ba gore ka nna fatshe ke no šala ke iputša ke re mare molato wa ka ke mma o bona o ba boditšeng ka nna ke sentše ke tla mokae ke tše di no ntlelang ke le tekene re se ke ka di šala morago gore a bana ba baka ba dumele go tswa le yena ba sepele go na le tabatsoko e ba ikwanetšeng ba kgotsofalela se mma bona ba boditšeng Maubane wa re sa nyake founu tša ngwana wa papa mo gongwe re ka leka go bolela le yena ra leka go bitša mmage ra tla ra kwa gore gabotse go bothata bokae go tsweng ga bona nka se kgone go tseba gore probleme yaka ke sentše eng ke mo ke sa tsebeng a ke nke ile ba ntlogelela lentse gore papa re sepetse ka lebaka la 1 2 3 ore mosadi wa re mogalabe ke tsamaile ka baka la gore 1 2 3 wena o rata gore re bitše mokgekolo wa gago a tle mo aowa matlhoko a ke a kwele nna ke no nyaka le thuse nna ke no rela re gone jwale ge re ka mmitša a tla mo pitšeng tše kgolo le wena kere o tla bo kry-a pholo le dikarabo tša gore wa ya sepedi ge ena a ka dumela a o ne bothata wena aowa ge yena a ka dumela go tshwana le ge a ba sepetse a sa kgona go mpotša a rile ke tlatla ka se be le bothata maare ke tla palelwa ka se tsebe no a ke re na le taba tše tša gore motho o sepetse pa re swantše re di tsebe gore gone jwale o sepetse ga a ka tlhagela ke mathata kua leng a o lebana nna a go lebana le mang ka rutsile ka mo go nna and wa tsere go botlhoko go no amogela molekane o e leng gore a o tsebe gore mo ba beng a le gona ba a dirang
wena o ne mo amogela ka re ko waka a gone nto nka e dirang mara o tsebe tša mo e leng gore ba le gona gore go be go diragalang ga ke di tsebe. and again moroka Eh. e tshwanetse e tlhake ya gore mme o hladile ya tate ga a sa e tsena aga and tate a kgone go hwetša mosadi o mongwe ge e ka ba go a kgonagala gore tate a kgone go ba le motlhokomedi ka gore tate o a fokola ya and tate a fokolang ntle le go fokola bogolo bo a fitlha mo mothong motho a palela ko go titirela tše a kgonang go titirela tšona so tate o hloka motlhokomedi a ka se dula noši go fitlhela ya ae so mara go ntwa le ge yena a sa tsebe gore ba eme ka e le mokgekolo wa gabo e motlema maoto ga a kgone go gatela pele a sa tsebe gore na go diragalang ya and-e nto nngwe maobane ke ratang go e botsa basadi ke gore o ka thoma o dula le nna ke sa bajwe mara gare ga leeto la bophelo ke motho bolwetse bo tlo fitlha go nna o ka dula le nna dintsogela ke motho bolwetse bo ka notla ka palela ke go bereka ka mokgola wena o beng o nyaka ka gore ge re tsena ka gare ga lenyalo pa re swantse re gopolelelo tše pedi ke ela tše botse le tše dimpeng ka dikgwetša tshwana le gore motho wa senyegelela ke mebereko motho a tlhagela ke bolwetse a re tšhabe ka gare ga lenyalo lenyalong a re tšhabe re a kgotlelela nto ba reng ke lerato ke kgotlelelo ke phedišano ke go berekišana gobane re ya go phela mengwaga e mentši re le ka moka so batho ba bantši o ka re ka mogare ga lenyalo ge ba thoma ba kgwetša di-challenge tša gore monna wa bajwa goba mosadi wa bajwa batho ba tšhaba tšhelete a e sa tla batho ba tšhaba so o ka re motho o nyako nyala ke tšhelete motho o kore like motho a sa tseba nto a e nyakang so re swantse re kwešiše gore mosadi ya gago nyakang and wa ya biditše lori gore e tle ka mola a tla a thothe thoto ntle le gore a go botse di rekile ke mang dithoto tša ka kua ntlong ya gago go berekana o tšere le dilo tša gago ka moka o tšere tša ko di-kitchen tša bona basadi ka kwa bo mepete eng o lesitša gona tša di tšere okay o tšere tša tsebang gore tše ke tla re fitlha kwa ka apea dipotwana before mosadi a tlo tsamaya pa wena le yena be le kgono tšea nako kae le sa ye ka kamoreng ya lena nako e telele wa bona kamora nako e telele kamora pa e a bolela nako e telele ya wa e bona kamora ge ditaba di ka pala ka kamoreng di a tswa di ya ka dining room ka setlho sa lekgona go ka re o le monna o nyetse mosadi wa bona taba tša lena di pala ka kamoreng di a tswa ka lebati la kamora o tsere go padile ke nto ke reng ya ke kgopela le no halafa nna No. ke bona gore o ka ke tlo go alafa ke tlo go thuša ke no rela re le banna ba bantšhi tabe santse ba e tsebe gore wa bona go o le monna o ne le mosadi o tshwanetse o tithute gore taba tša gago di felele ka kamoreng ande ge o le monna o ne le mosadi o se ka dumela go seka ditaba o swere ke boroko ge e le gore ke nako ya gore re seke tsoga re bee metsi ya go tonya mo boroko botswe and then o kgone go bolela nto e o tekwang kare o tlo feleletša o dumela le lelo tse o sengwe o swanele di dumela tša boroko ya ke kwa boroko so lentšonyana le lennyane le ntšha mosadi ka kamoreng lentšonyana le lennyane le ntšha monna ka kamoreng and ge di ka pala ka mo kamoreng di ya ka kua dining room gore re bele go nyakega family ka re ka kua re ye go bolela re ne re nnoši ro thoma o tsentšha bana ka gare ga ditaba tše di seng di a ba lekana re tsentšha ba leloko ka ra taba tše di seng di a ba lekana so gore a re go nyakega bakgalabe le bakgekolo ba kgoro gore e tlebe bona ba tlo sekang taba tše so taba ya gago le mosadi be e sentše nako e la go bona gore ka mo kamoreng ga go sa loka o bitše di-family gore no ka mo go nentong wa e sepele gabotse wa ikwešiša ka mo go nentong wa e sepele wa tsa ka morapane ke tlo go botša kamora a se taba le go ga fela kamora ga e be le boroko monna ga a re ke nyaka go khutša monna a khutše go be le boroko a be le go gopola kamora ya gagwe wa ikwešiša kamora e be le lethabo e re go tsena ka kamoreng ya gago go thabe se ka re tsena ka kamoreng ya gago wa kry-a e le gore no o tsena ka gare ga tsheko
ile re a seka a go betšatši la go seka gore no mogala ba modimo ka letšatši le leswa ke ya go nyaka nna le wena ke nyaka re ye tshekong then o mongwe le mongwe a seka a le gabotse mara tše tša go seka o swere ke boroko ya o sa tlo dumela dilo tše e leng gore like go sa o tlo palela ke go di arabela e sampha mathata gape le yona jarata ile yaka no jarata re tlo go berekela yona and then wena re tlo leka go berekana le wena re tlo nyakana le mokgekolo wa gago gore ka setshepišo re le tlo tla la bone go fitlhelela re mokgwetša re tsebe re tlo mokgwetša neng then tšatši le re mo kry-ileng le bana ba gago re tlo ba bitša mo ra tla ra kwa gore bothata bo bogolo ga botsekeng nna ke lebogile kudu maobane ke leboga batheeletši ba motse community radio station ke leboga ka mafaratlhatlheng go sasa ke gona ka gae ba ka tla ra ba thuša magagešo dipula tše ka mokgwa dinang a re emeng gannyane ka go phetha nokeng le phefo tše ka mokgwa di tlang ka maatla a re emeng gannyane ka go phetha dinokeng re tla phethela ka gae ka metsi a e leng gore a fiša gobane a re nyako tšea motho re mo iše nokeng kganthe motho wa go feleletša a e ba le malwetši ka morago maobane a ke go leboge le bagala ba ke šomang le bona re ba leboge ke a leboga a re a leboga